yɛda ɔba adeɛ twɛdia mpɔn Elohim yawase amen wo bambɔ ne ahwɛ so pa ɔde adom yɛma ɛnɛ ato yasomdwe mu adɔfo nom musomfo apostle ɔko AGYEMANG ɛnɛ nso meni mu ade ahyia mu yɛbɛkyɛ ɔba adeɛ twɛdia mpɔn yɛwɛ nasɛm yes asafo amotie nkan yɛfɛ living yɛwɛ 7 day Sabbath assemblies anase living yɛwɛ 7 day ɛnɛ ɔba adeɛ twɛdia mpɔn yɛwɛ ɛnam dɔba Nazarene mizi ya so de asempa na meso obrɛw yɛma ɔba adeɛ twɛdia mpɔn yɛwɛ ne dɔba ne nsamrane ɔbrɛn kansamadu katawere bo nyankrompɔn twɛdia mpɔn yi ɔpam kotokro bo agese ajabre otibrɛkɛ sɛ hyahe nkyɛ nyankrompɔn twɛredua mpan dumai kɛseɛ dutan kɛseɛ dutampɔn a wase wo adu kurokuro du hinika taban yɛ nyankrompɔn twɛredua mpan yi menkoa me nyankrompɔn asidewura na asiensa moso ansa me da wase one twentwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o okofro bo okofu techi wafo akwaku bedi akoyi okofu chemtechia wocha ko chemcha ko bramo Israel no merema mu kufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai na yakochem techia ye da wa bramo apiafo Anansisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji yentata onantefo nante amre na motente a wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sedako kwampresu numasu oje asuoku twere suopoma pontumfo a woje pokokwa ahode timutin ma Israel adehedom nante asase pese so twa ya ensiompan ka wona ase kontonkro wi awoda mansan komwe okotokro kwafa wo kwate nwere okwafa wo kwate de adin mu mpoma onyankrompo twediampo beni ono ani mi nyankrompo twediampo Yehowa obaade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sum bo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne din fata no oti brekesa na himbotre ngudo ye frɛ wo tumfo kan kyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah yenyan krompo twediampo boade wo boade nyame kɛseɛ Jehovah Shalom peace hallelujah amen adeɛ nyina so tumfo wura bɛgye wa yeye bɛgye otuntum amen yɛde wase yɛbo abodin afatawo ampa adɔfonom ɛna topic a wo boade twediampo ya wadi na meso ede ba ne sɛ tia ye pa asɛm no mu dɔ yato giri sɛ ma wani so now no one so him ma wani so now okay no one so him but tie me ade bia me ka me se ma wani so ntew yeah hwɛ wa wani so antew no wo tetaw na ne sa so mu se eti ye bodin so wawu e ma da me fadue yes me ma ya akɔ wo de hwɛ mi to na akɔ hwɛ mi to na akɔda na de chance ahwɛ me na se wan kam yansere awada kamu a ba kam yaso na no wadom na no nkwaje da amen asam na ba wo nkyɛn okay the book of Proverbs chapter 1 verses number 2 kababo nyanko babo ne kasa verse number 2 ɔse die yo wɔse wɔmfa nhunu nyansa ɛna asam a mede brɛ wa bɛboa mo ahunu nyansa ɛne kyerɛkyerɛ ɛyɛ nkyerɛkyerɛ a mede ma wa ma tumi anante mu wɔmfa nhunu nsɛm yɛbɛmu ahunu nyankopɔn asɛm no mu wɔmfa nimdeɛ nkyerɛkyerɛ yɛbɛmu animdeɛ mu atumi anante akyɛ tenene ɛyɛ tene kwan atemmuo ɛbɛmu ahunu sɛ nyankopɔn bu atan ɛne adeɛ tene o nyankopɔn na me so bɛmu ahunu adeɛ tene wɔmfa nkyerɛ ntete o kwan nyankopɔn sɛ yɛmɛkyerɛ ntete kwan dan ɛne tiɛ abranteɛ nso abrante wotie mi atie bi na ɔde anya nimdeɛ yɛbɛmu anya nimdeɛ na nkɔtɔ amaniam ɛne adwene mpa ababa tie mi deɛ bɛmu anya nimdeɛ na nkɔtɔ so yɛ na amaniam enti onyansafoɔ eti ntie onyansafoɔ pɛ nkwan nti apɔso ɔkɔ AGYEMANG na ne nimdeɛ no na so wonimdeɛ a wanya na ɛnɔɔso onimdifoɔ nso onimdifoɔ nsɛ nyɛ wadwe so wonya nimdeɛ no awie nti wawie na ɔmfa nya woso tampa tie bi na watumi nya atɛmpa na akye
The Bible one temper. Dachi. Okay, Proverbs chapter 2 verse 7. Read the Bible. Proverbs chapter 2. Verse 7. Bible says there. Okranyansa hunu. And now who are person Ukrainians obey them. Ubekura. Who person Ukrainians obehu. Who person obehu so hunu. Okranyansa hunu matinfo. Bible so Ukrainians are demanding for. Tinfo. Oye chema wana pepe. Chema wana heading. Wana pepe. Wana pepe. So bekari oberima temo kwanso. Bema wadi aba kwanso. Atemu kwanso. Na ohwe na huntifo kwanso. Na nipa nante wana te den. Na huntifo kwanso. Enu na obehunu trini. Eni atemu. Eni ade atene. Eni okwampa nyina. Me babuaw. Yes. Obadi na me so babuaw. Amen. Ayo wa bisu awie. Unwie. Want to now. Nukre. We are president money now. And now. Vice president money now. And now. Agip money now. And now. Assembly money now. And now. MP money now. And now. Me pacho minister money now. And now. Apostle money now. And now. Prophet money now. And now. Also for money now. And now. Alaji money now. And now. Malam money now. And now. Me pacho abawa money now. And now. Doctor money now. And now. Teacher money now. And now. Headmaster money now. And now. Watch me money now. And now. Ebi se wa money now. Oba koso we na manie. Nukre. Ofosu wona kwa manie mo money down kom kom. Edi da ho. Eye very important many pa. Or of us would hear me. That's why you know when you know her. Over Kosoyana Manimas will. And no bad young funny and count. I don't care a nipa, but nipa and funny serious. Ubia don't care Kosoyana Manium. When you should now. Jain Sari, no one is now what Jaya Jamai, no one is now what Jai Kron, no one is now what Jaya Shawunasha will be cool, no one is on your day. And now, I bring to it now. About when now. Sister, when now, when you mean, sir, what three, as to be papa, and Qualanso on papa. Now, Sabra, when you visit you knew me, and the first half, you saw trainer. Hey, young poor match you. First half, when the trainer, our three, Uniku. What can I say, the papa? When you should dawa, when you should dawa, open your own found no need that. Miss when you should do be Yamonia day, and fun with you when you say now, well, friend, hey, bravo, and I hear me, who sign out in your young coffee and coffee. Oh, yeah, now you got him, I young got. Now, what you want to say, make us to your got my mammy. My father, come on, my name. I come on my father. I just be winning out. Me, my 12 will be one of my 12. I know to say, let me think, make more. Ah, Talados now, from was your Modia. Ah, yeah, Wapidia. I don't know to say, I want to say, hey, blah, Willy. I want to now I'm going. Maybe be quiet, dear. I just feel who's with me when you are. Where the only young sister and the woman when you are. San, you are quite no. That's why many. When is it now? 24. As to be only papa. A day. First half. What the funnel? You have more much. No, baby, I'm saying I didn't funnel. No, yeah. Obia wo baako otia wade ase etu no ye nhye ne mfa no ni owokun yeah ntu owo 10 e draw yes ni kun ho na wo ya nya mo 3 he obia zo anye di o mji yeso so a wontia wade ase what the trainer wow 4 what the funnel First half. The first half at Yasia. When you go for my 70, 80. No credit. It mean Castle 80. Yeah. And I'm Castle 70. Yeah. That's when you're 23. Yeah. And your first half. Yes. And no credit. And no first half. 30 minutes. 30 minutes. Yeah. I say, boy, I say, what the train? Hey, what the train has so many. When is that one Cabato? Debbie. When Cabato? Debbie. A year bound simple. Open some my one. I don't know when it's now. Well, into my way, meant to do so. A change, no, be to be crowded. Or just about one on you, according to anyone. Debbie. No, didn't know. Look at 1 point to you, not to me. We are planted when now. Amen. Who in Saturday? Debbie. Who in Saturday? Only now. Only now. Tejuma wo yɛ dankasa pa unkɔ w'anim police akɔ wura mu wawen saa mo aka sergeant waka wo isu aka sergeant waka ho o de ne saa be kɔ retire ho sergeant wa o de saa when is it now just am to me nkɔtwero bi dabi no akɔ w'anim when is it now amen me patcho minister o prayer ya di minister position ha dai acha wo nsa wa prema wo nsa ka when is it now o ti hunu so ohun de onye osofo what priest obey of Juma? When it's now,
Eti wo adwuma ne so. Ana ade ne watonton. Mo ani so now. Yes. Bible so men kan cho so mo ani so now. Yes. Me the Bible be chaw. Me the Bible be kotu. Me the Bible be brim. Me the Bible be gwa. Oh yes. Bible be kasam bi. Wo be tie me outie. Untie jai. O kan the book of Isaiah chapter 2 verse 5. Tie Bible. Isaiah 2 verse 5. Bible nkasa. So tio. Asem na mbeka so tio. So wan tio. So wan tio. If say abusua asuyifo ne wo. Nyankopon say won yibe hu say abusua nante bi aya dan asuyifo. Eye denara. Anya dia. Obehunu say. Odifo bia bo mu. Osankani bi abaga na pen. Me say wan kai okon agyema nsere a obeka miasu adaka mu o. Wo de ham to odako. Me say me ma ya koda be kansa gu mu. Won na bes watense me no fa nya adwuma. Mo ni so now. Amen. Mo ni so now. Yes. Who can the book of Proverbs 7 verse 2 the Bible? Proverbs 7 verse number 2. Ko. Di me mana sam so. We are brantia. Ababa wo Nyankopon say dinim na sam so. Na wanya nkwa. Dinim na sam so. Yeah. So for bisa baba disem na sam do atwam. Edi na mrantia just ntu kwa so dem won mo a. So for ntia so dem wo yere. Catechist mo wo yere. Na so ni panyi ti wo yere. Kwa masa ti wo yere. Konto fin kokura. Wo mo na wi mo mera. Ura dem wa man fam dem wo se dey. Enwa ana mema gumi ye dey. Ado ma no asam ye Christian brother. Christian sister. Christian brother. Christian sister. Christian brother. Christian sister. Chaba no nson Ghana memu a. Obe sha Ghana mrante o nam 2. Na but me boy. Me boy. I think patron team mrante o mani so down. Team maba o mani so down. Say Ghana memu a Ghana ye say yeah. Di me mana sam so. Wọ́n ní mo pọ́sẹ̀ di ni múna nsàm so. Na wanya nkwa. Na ẹ̀na bá bu amu ẹ̀nya nkwa. Bu me mana say. Bu Nyankopɔn múna sẹ́. Wani wo kura tuya Wani busie. wo tẹm jẹ maninya anayo haka ni ẹ̀ma ọmọ ma so. Fati kyerɛ wo sa tia so. Upa firewatch nyame asam firewatch fanante. Kyerɛ ne wakoma pono so. Hwɛ go bo so wate. Ka kyerɛ nyansa sɛ. Na ma haka kyerɛ nyansa oda utirim ni sɛ. Me nua baa ba ma ne wo nyansa na wo nyansa na ukɔ ku pie fie akokoro mu anu agya to fie. Also when you now agya nyansa na to fie. Also nam krom a obi bisa wasɛm bia na aka kyerɛ uni pedua no ɛni nipa obi sa akwahye no de ɔde bɔne ba wia wo no na aka kyerɛ sɛ hey me nam no me nua ba ɛni nyansa me nua ba ma ɛni nyansa abawa so wanka bi da wanam sebre ne do so tre ne skirt mi nyansa ɛna ɔnwe ne ho ɔma gaba wɔtan ɛyɛ ba krom wɔn mo a na watam ɛyɛ den abɔ Okona chingam da nanu a yasi champion akrasi champion akrasi slay waje krodi nyina yede abonabo ne do so trains wanwe no na ni so na ode ni sanu akwanyam obi a so ma mentuma di ba umu ko dware o twembra obi a so ma mentuma di ba umu ade ko dwaye ko dware uyi obi a twembra na wo akwara ntuma be na de betru no hwe so amanim o di skin tag betru no be sha yonga no anyam no asha transfers fia ne na be sha no asha legas na yem fia so otwo wa tache anyam na we bisa kwa che say ye di transfers ni etru nyinsai that be ye di transfers etru nyinsai be da woni bi just abrabona a passion no sister woni no bram woni no Chababunum, Kabaka, Yansa say, Minia Bano, Fred Hunumu, Fred Hunumu day. What down for a Hunumunante? What it? That's our password just wagging your day, and your sharp. Wagging your sharp. When it's on to what it? Tibabo. I bet you was for Banana and what did not what did I? When it's to what? Not the Nantia. I bet you so. And for Banana and home, we are a brandy, I bet you also for Bading. That's why I saw when you about 1 penny. That's why I saw my bema 1 penny anymore. To say when you're a gentle marriage. Oh, what do you want to Why do you want to at all? Bema 1 penny, why I am an animal? Oba wumpe why sa kwa nyemo no that's all I mean when it's now we cigarette na mrantia wetra mo kona branta titi na bonano a e che na nkato o maso min wajam se kumo obetime hye nyani alabalaba so wakire bia wa mini kosua o sha brewa kro fusa yonge no kwa ya brewa lie that's all I mean e je betu sai when it's now we be koso emo
me be wi no ache omo woni so now amane ni so o my day o makom ene no wadomre ene no nkwaje da jaya dwaman jaya kro no jaya antan jaya sansa wi na amnante masimu amwe no yes yena kwafi ebe show so empanyifo bia ni so now na kwala so ni so now na Ghana ye na penya dwamanti apetu ahye yomo menka so ahye yomo anu ayemfo so ba we baby what if you drawing 62 years man dwamanti apetu akayomo wo pesa wo ne mrante akomai wa ho no fisu papa one more thing I hear. We chase youngest. That's what I mean. What's one family pot? Show you come. I am my webby. Show me pack. I would do much. Almost to go down. Almost to Pierre. No, Monsieur, one almost slow. Almost slow. Olumayo. Almost slow. Olu. Omu. When it's in tow. Yes. That's what I mean, old man. When you TV, I make a fancy. Obi anchan wo be wo na wo san be dum TV oba de mfa de sen kan wonam wo nyina niam wo ni padi be chese wo ni ahoɔdene how you are dying slowly so oh my god antijai nenam youngest so oba de mfa de sen kan papa woni so nti wan so wo woni so nti wan so wo yes nyesa akoso emu a so he no ba bia do ba kwakoto no wo be brand so wo yes but the father sanka wo mi adwene no enne nipa bi so na ho etomo kwahia makwanhia wo yes kwahia wu accident apparently ni so na ho odi gang bi achi ni kasa ma bi nsu no mo so what kamasam me ba ya boache me ba kwahia mansa me ba si mesi otie mi so frɛ enu otie masam anka Wanko nya accident odi yoyon bo ese chino so mo kokro bi so omo so mo ba bia akwadwo mani o eni so makwanya kwahia kwa wo no emna tie ni so na ho epanyfo ni so na ho the Ghana the ye wi enwa no Hini odure ayehu frehu musa wadanfo eti frehu ni musa wadanfo ebe yo so fro ba na be so fro ba dan na nani wo ba na nani hu efi oba hogo a free oba wo a oka adokoloko sam ho we abanti a ebe so anya ba wani bia no dey now can I say man wani bia no de chembro nyankwan ene wa hu ti ba so ya planta no wani so dawa ebe so ye na Solomon wa hu o ka se mi yes Solomon never ware ma 1000 no correct of a mama ko 700 yes o yo mo ade na ne mpra for 300 Solomon mpra no no unim ne ntinya ko yes ade ma Solomon one day me be chewa ade no ye wa Solomon down the urade free Solomon anu ka che Solomon say wo wani so na wo ye bi unim Solomon de no ye na hu nkonko bata ho wanya ho ntia make ase na tie ni ye pa Solomon down one day na urade free Solomon say solo blamenchao Send me the open and yama. You go First Kings chapter 3. Verse 5. The chapter 3. Verse number 5. Also, Solomon Pabo. What already who had the children Solomon? Already, you know, some quotations of one tiasi and a mature match. Solomon, dinner or down the radio phrase solo. Send me the open and yama. And I did I will give you. And I did I will give you. On your pocket, say. When you go pocket, Solomon said, Should I give me solo, said the open and yama. And Solomon said, and Solomon catch a trade young boy. Papa David, a common amateur. When I had like a say, me papa, I did not so did papa. Send on until when you could send papa Nanti when you cross. I'm a Wamio. And you come and it will be something beside the pa. Old mammy would make up. Not fair, I do you why you mean edgy. Minyankopon. When I see what corn you can see what him. It's a David and then Papa Comium. Media. Me abofra. Minima different. Any muba. What power money away you want? Papa Chotiayo. We a minister. Near Pointo. Now I want you to watch in a bed man. I'll be fail what? Say Yankopon so wow. Now, by yet, dear best over so my gun any what? And yes, I'll be so wow who any. Ate de bia from FM station yenya bisa wasemba kwa beka is in the pipeline sa na beka muburofo amode pa we are working on it. It's in the pipeline. We are working on it. And one now the buyers are the son na ba na gu no ko wanya she ensure yiri nipa or we are working on it. It's in the pipeline. Gata ensure fa ensure emusi yankase kotim esi etimi bo ho ban de anya ye biebiem anasi ye bomodi ne yim no ensuto bremu ni minister bia ni na ho wa mo pa esi Nyankopon cha ne kwai etu odim de so kire asam ne ma bi nim de so ye so afo se ento aba ma no
Just what pedi one up with the anante keke. And one no. Obadi Yankopon humabo. Solomon catch the one Yankopon said. Yankopon. When I was you a quarter, we see Wakua or him. And he made a different name. What did you make a different name? Medium Yabofakatua. Minima different. Any muba. Minimum muba. Wakua or Maya when you made our man cracker so cinema. Or make us your door. Papa Yakasia coming to kind. Entemoakua and Tiasiakuma and Tiasiakuma. Namin Femu or Maya Femu or May, Namin Femu or May attend. So my bonnie time. So I'm trouble. Me a printing press. Oh, dear Solomon said, "I order for would tell me again. I would not to Abrabomi. Who person would papa the bonny moon soon here. And as a person not to say your pet. Miss Wani is now as well. Yes. When it's 2 as well. Yes. I said, who comes to my bachelor? Order for as a make a mudo. Solomon said, made the man soon. Yes. Make him control. Let him sell my minimum answer. Now, my papa and the bonny time day. So here. Order for would tell me that. Solomon was here, no, we had the people and no Yankopon. As some no beside so Yankopon. Said Solomon, ever says Solomon beside Sasami. And just more trade young boy, Yahweh, I catch a yenya. And I'm so Solomon, what was some Sasami? One was another one, Yan Bissau. And I want to open another door. What was that when you're I mean, so because what baby I say on your dear. What was what time for killer? Yeah, and no be quite bam so copet no. Solomon Missassa. And so when you're one dear, goes to put the woman and tia. Be beer where a package, I got your money and tia, but a bear so crack, yes, or drag your money or tongue. Once what tongue, once a Brabana passion, yes, and then so by the agony, the Kafuna Zenimizia amount. Now before Yashua Mizia, I would no crash and qua, and go trade young boy will be 20 light I day, and then and I will me, and we are me, Sabria. One case of fresh, you know, said Radian Pamani now. Minister one can Abrabana to me say, when it's now, when you want a car, Jeffrey, car opposite stand to Fia Brochebra, Obran to Fia Brochebra, what mean your managing director, you team talk at you. When is it down, what you can say? Yajica refuse. One said that Sabre, who said I would, and then when it's one, yes, not so bad, young person, my mistake, Bangu, Namis Rob Wami, and then before some ran me crashing. Yes, says some Brabama, no now. When is it down or Toffo would tell me a package, be Pia won't be, yes, or Toffo Solomon and no some we need. One was our town for packages, so much one be so a town for a crack. No one would say who will be said about the air moon. So pursue papa, nobody tell me to my yes, said there was some. My yes, said there was some here. Me, Memo Yansa. Any who want hallelujah. Amen. Or slave free trade young Ponyago Ponche. Memo Akuma. A faith Memo. Papa ni boni tam day. So we ni mudia so more request. Yes. And your demand. That is the reason why into a wallet ma 1,000. Yes. The almost saying now so sua babu ya abon yenti so more wallet 1,000. Yeah. When you went to see that, you go for more big chance no to anamobia. Babu see your pension, one can see and boni nya day. So mo madu do ward wo munim the reason to aya sadia no. The reason kasia ba wo gina so say na ejafo ekwako wo hin we ba on ba kusa wo de opako read the Bible check here so no mo pens wanko koda. Yeah. Yeah. Cause nyansa ne kura nti wanko ni ne first borders ni nyina onu mu nyina ye one. Neighbor countries ni nyina. Neighbor countries ni onu mu nyina ye one. Yes. Me cho the reason ti Solomon. Nyansa no mu do. Ni nyansa no mu do. The nyansa no ye nyankopɔ pese so ma hinya ni timinti yeah ɔtra so a wanko koda so obes ko ko na ono papa David ko bi yeah but Solomon wanko bi ɔkwa hodo bia papa bia hodi bia emu odi ni ama Solomon so see e be destroy Israel when in some there be na mo pa na behwe wani so Solomon na hinya dia kwaye no adentia so mo sua nyansa edi dia yen se sa ma 1,000 ni nyina me catch your play be bro oni o man na oh yeah be broni o man na so tia babu ya nemo oni ebi mu nti wase o ware be wie ma kyerɛw eti ma dodo na o ware wo mo no onyanko paso amani tumi ti ewe ma dodo na o ware wo mo no me be kotu babu na kyerɛw ka babu ni anko 11 First Kings 11 koso verse number 3 tia babu mu ntia babu mu ye what now agire no ahene ma wase o be ware ahene ma ahanson ahene ma eti country we ni king ne ba ne princess no aware no eti se country we ni king ne princess wa ware na king ni ba beko daddy yansa no do no more fight opa
can love way. Or what is or what will be back or what way. Na Egypt for na 30 on pa. And what to Tom one or coffee can young go or coffee friends say fellow baba. Yes. And no one no. And the Indian people not that year. I call back. One day I'll come and preach about Solomon. Now bet Solomon Samana sepa. I remember Mako 700. Any plan for us and plan for 300. 1 man 1,000. Yeah. 1 man 1,000. Yes. Or the bar many. No. Or the bar many. It is a so crowway so he or pentokwa and nothing Solomon on an uncle. Yeah. Crowway or pentokwa, nothing Solomon on an uncle. Was never by Okromo. Yes. Be so we know Solomon. Never to die. Yes. But when you went to Babu Nasi, or over with Jimmy. One is now. Before I show my First Kings 4, no? First Kings 4. Verse 29. Verse 29. So Yakupoma Solomon Yansa. What will you put my Solomon Yansa? Any Unumu Bebre. Any Unumu Bebre. Any Akuma. Any Akuma mutrust. Say Mpuanwa here. See Yansa and Bible said Brudia Badia. And Mpuanwa here. Solomon Yansa does. Solomon Yansa does the Jedi. I don't say that. A preeminent. A preeminent. No Yansa Slim is Yansa. Oh, Yansa Chibia. Oh, Yansa Sini Penina. 1,000 as. Hey, 1,000. Yansa be but after home. Oh, dear Nadia. What your Bible here? Let it do. Papa. What's 1,000? Who you sure to bet back on now? Ah, say. Mama kuma 1,000. Oh, dear day. Nyango pomu ya mobo. Woman just yamla. Or the born a hinian buying. Or the protecting a hiniano. Yes. And Wanko could die. What is the problem for him? It's 1 day. And so, I want the baba anti. Or Kwa on Fana Nakokusam. Yeah. And then talk with some on Fama Solomon. Debbie. Because Nasi, the Bao Krum or Castle Beshi Krunua, a Beshaneba. Yeah. Oba diamanti asiamla onfa na nasam enwura ni paduanum na hon konko monwura wumu na teacher konko nase me say one day I'll come and preach Solomon and I may why ketua bi na me kire o eti Solomon nyakopon ka asem bi wo dey oriensa opema as one wen ya won ti ase nyansa no se opese ohunu papa ene boni ntam sunsunie ntinu ti de nyakopon ye Solomon o can the book of Ecclesiastes chapter 2 verses number 1 read about chapter 2 verse number 1 Bible nenkasa what's me kan makpom say Solomon no nyakopon man go ahead me kan makpom say Solomon kan makpom say but me fa ni gie me so mo hwe ya wante Bible na se uni me fa ne bla no boni yeah boni no toto ne nsafra ya boni wan o kan bra me fa ni gie so mo hwe men try won hwe na me hunu adipa na me hunu because wakosere say opeso hunu papa ene boni ntam nsonsone read the Bible verse 2 no verse 2 me si wa serious say ono ati wodi orensan no aboro no asere sa osiri wi ya no hwe dios da bi wa bodam wo ya sa bebre obi abeka so ya den wa bodam me si ani gie so say o man ni jibroso no tu bepos edi na wo ye woni jibroso a woni wure ti bi fo ho me pepe makoma mu wo so sheda pepe na me saba hwe me honam utie babu ni o se ono na o sheda so be den pepe na kuma so me saba hwe me honam wo de ensa ebe hwe me honam test body we tie listen tie wo de ensa ebe test body we enso sabra na no wo ensa nyina no na de nyansa eche na kuma kwan wow nyansa ne de man no e no de test o de kire na ma so nkwasi ase but wo ya wo ensa so wo de bo life we are say adeni so say one pa uti wa start EKS una say start tata wo fo start dua wa sama o ka chan conference e ya won fan to aso wo bo ba dey ubewu me nam ka kire wo yem nyem nyina no a ti Bible what's me so nkwasi asemu what is the Solomon kan no what's one ka say that so be so dey nkwasi asemu obe so nkwasi asemu ani ko si say me hunu de yema ni pama hunu de yem edi yi na say examiner ye yi na say examiner so me examine no hunu de ye ema ni pama say obeye no osuru yase ye be no osuru we na say awie yase o wie no ta say the 111 no chogu ho so mo wie no be ma ye warning what somebody nyina hwe yes or somebody nyina hwe wie no am no no be ma ye warning with the book of Ecclesiastes chapter 7 verses number 26 Ecclesiastes no what's me hunu de ye nyunu su no wo so mo say o fa ma dodo ni nyina wie no o hyeda 19 manum na ohwe mu no me hunu de ye nyunu su no wo de ye nyunu chen wo ade ndra oba na kuma mu ofidie nti wo ye be ma no wani na ho a obeto bim o se ma 1000 no omo nya pe dabi ebi mu akoma wa fidie obesum ni ko afidie yi no wow bokunu kun sesi a
bebre tempte ne so mbeku no yeah kwa ni mo na wakoma mo tisa asaw ebi mo so tisa asaw wakoma tisa asaw ono gro de obekwa duro so eni mo na wonsan ya homa ena ebi mo so sai ahoma adua ono so ogrepo wa umpie da uju wanje nti okwa ohunu ma ni nyina se die ma ni awodo abrante mu de na wakotomi sana mema so gu awodo tip sister wo pete mu hi de no ka be no akofri bema ben ka no afri woni so da ho on so ni so da mu de abrabon ba kwesi oba de mfa ni sanka o mi adwire num so woni so da wa un to so de ma ni mu da oba de mfa ni sanka amen tie babo wase na de oso nyankopon ni no wase na de oso nyankopon ni no obefri sa mai ho obefri sa emai ho wafi na je Solomon akwa examine we hunu de wo ma unto wie no be may warn with the book of Proverbs chapter 31 verse 2 Proverbs 31 wo de so obi a wa person kope matter that tie no mu de mtie no asem aden me ba na den me ba na den me yefunu ba what the mini o tro me nchirima no o se aden me bo sheba me mfa wa ho de mama oh ezo beka so no okoye bi ade no otu yefo o ye examine na wa come o ye o experience yes try to wa my o experience to atro dia to wa my apprenti sua o sua yes hunu nyansa na sua yes na wo to condom a wo chinchi ma so rough onam wo gisu ehun se bibi skirt banchi dua kra na skirt o ye dai ope bolege ananta achacha rasta ge afu o de sa no akofa bayifo no abede wo be kunu oba de mfa senka wo mi adwene num ayi na ani na mi onye pon na mi so to for kind the book of Psalms 146 ko verse 12 yango Psalm 146 verse 8 no was already bie edifrafo ani onye pon se nti wo ya brandie wo ya Isaiah chapter 6 verse 9 yango o se onye pon se obi enfo edifrafo ani obi enifrafo ani awurade ma wona wakoto so so ni na anya obedwuma so oni frani ya nani fra ne ka no wasem obi abrabom fisika no nani wo but abrabom nani fra yes nani fra den so now abawo tiri pie no tu kwan onka ne maame onka ne papa maame oba no oya da ne sansani yes woni nkono ho maame so ni na ho nti agya kola no magi wan aso ko na ni na mfunu atukwan sa atukwan so me kra ka chef so ko de nenti this ja me friend video baba no na uni nkro mko uni bebi omko ko ba akosi ahwe yi o ade na so tibi wakodi buso mi anza nyina pen me de me baba no me ma ne kwan sa o na ma ne de anza me de meja no o dia sama be fio o tibi fa ma me so yo me de me no odrebo no na be so na chiruwo etwere wambo ono be so na ade okay ni urafi we wie na oboni yam when my we bia maame fo bia omo se enfo mo ho na so ma ne wuye no oginalo le kwam no wosu e be fa ho what obana ni so na friend mpanyimfo anim pastor ma no nko what ma inamu amoma ni bi sakra ma twa mo ba bi hwa me mimi nyankopon na misu tu no fo no obani mu wasan no tifia o so ma na hwa me no hwa wo kaso e manim ba de mfa senka amen tie babo awurade bia ni frafo ani o so obie o ma o pese obie wani obie wani awurade ma wona wakoto so so de gina wa brabo na nkumo hojo no o ma ko be pagya wa fira brabo no awurade do atenefo awurade kura wonna wo suro no mode awo mo bi esuro no no matinya nante ona kwam awurade gina ebisia ne akrafo ti na osi misia bi ne akrafo bi ye very stubborn o papa wu ma me wu ni agya ni na na ka nyumu ye bona yiase a anka nyumu we ye bona yiase a aka agraho mi ni na mesuma freno Inyeja na mesuma freno Ewisia ye mobo na miye oh na miye na madiye mobo enyu ye bonya rewo ewisia bi so no ewisia prema ejanka prema ejanka ne ho nyamobo onyankopon se ko no odi nyanka sam eso nyanka ni bia soro okrofo bia yase ni deche wo bia wa kan no so
Hey! Okrofo was so say. Hey! Chenkramai. Abba! Babu kasachiro. Yes. And we see me soon. I would have crowd. What you crowd? O je immediately Was it God in Siani Yankasam? Abodi And see Yankani be under the boy for. Or done any from home. I want done it. I am because we see me go pon. Na kesi Kenya go pon say ka ono odi oni biasam. Ani den Yanka bi bre. Ani den Nisi bi bre. And when me so yada and now. There be. Me bo aka kire me. Yes. Bia ma me papa wu. Wo krofo cha wo bia. This one van to. Obefa. Azama de nam. Wo ma me wu tie so ya sa. Wo papa wu tie so ya sa. Wo ma me wu tie so ya roba. There be. When you yada and now. No one consume. Yes. A jankabi. Ya jeri no. Obi an kokot. Oh. O ma mi mu wati ase. O papa mu wati ase. Ebusua ne nka. And I was when so now. And na wakonya case. If ye jelu krobi an ni wachi an kokot. Enti a jankabi eda oda oh miracle. Oh. A jankabi e wo jail. Janka kopa den wo jail. A janka kopa dien wo jail. E wi sie bi kopa dien wo jail. Na ni so nya den en na ho. A janka shiwi. Oh. When you so now, a janka num cocaine. A janka or tremor. A janka a shower niba. Oh, janka slay. Janka slay queen. Oh no. One ya umuhi. Ya dear born abemabo. What's on yaji for? I never drown. Now slay queen now we don't want bon no. I just say I never better. Oh no, go slow. And the Munamu Cobet now, some yard on Quamco. Oh, yet can you obey deep now, so you will be able to by idea bow on your idea, what they better home. Yes. Oh, go slay on your bushini. I have a slay, and I'm a Madame Busia. By idea bar on your bushini. Sister, when it now, when it's in town, yes, when it's in now. A junk come up, bro, you. Oh, the Biasabos and Rahono. I just said beer. What thing you me are ho? As na ni so banika kre. Obi won so obura. No kai. No kai. You was in the ra ho. Ki kam no be ko be do gree say donkey. And ya kai papa ni ma mi wo. Tie nya go pass am say wadwene. Yes. Pass so papa bi ko. Ni nya go protwe diampo na ni di mochi. No kore. Kenka ho no sa ufre. Na brante bi hwem o papa ni bi hwe fia ufrim abusuya fie ni fa na abu hwe o de wa check picture nkran na wo me fa nkran da ni kompe en chese jama nkran nya ukromo o wan wa picture kro na ufrim ba bia mbusuya da na yeda e fie na ufrim a o de ba na e fa bu ye wo fie bi wo kro bi mu a iroshi edidi dana sia edan ba kwa na si wo edan be se be si wo na first ko bitimi jan o di sika mo obi toto gba e wo window mu no ene we no ni bo wi mi roche didn't dan asiama o pe so oni obi din koma je so ja twede atwe me bu akokro mi ko no kwetulu roche didi da bi asiama ene adanya bansuro prakope foundation ni na pie Yes. dani hangro ko no bie bie no tawi no no mu a beka se sa dan no beka se jama ay aburo sai denti apa ne si wasa no ono wadam wadi otimi se o level we but o jẹun no refa mu a o wa bro sa so o so jẹun do na u jẹun u twam ati machi o fam machi so hwe no soro na so hwe no soro o ti se busuan mu ani ma ho so mu ani so na ho mu ani so na ho mu ani so taw na no wadomre yen kasa ya Genesis verse 9 verse 9 to 10 no say we are not kai Acts chapter 18 Acts chapter 26 verse 18 yanko kwana ko kacho amazing o nyanko pose dia ba asem me mbe kanche Ghana fo de mrantie hwe me say etie na motie motisa obi wa otie asem no na nso montie ase do hwe me sabre o wi akobone bra ehuna na mo hunu enne so otie asem na ma wonsa so se obo ade nyanko me wura fe me ho me so now se me so da opa anka me wi school me so da opa ka djuma mi sua wi obi asua djuma wan wi odi awo na wi obi so bi sheda be fa ne kwatra ne sto ano okowia no ti ne wo ba sasa bi so na no friends of hello apostle me pacho me yet me bia enye ye me driver e wo ani age me ka free me nsam e de ban e na wo yo o so and car must pay rough why want you say ukobu ka wo na wo yo bi woni dawa
ankaka enye ni menyina na say ya anka wo a wokra ka eboka wo na mane pese ka na ka wo nsam a sie oyi obi ade yi a e ka wo nsam bedane wo de bedane wo de ka chiro me se onyankopɔ si yen kanche Ghana na nte ne maba wase ene bebre tinyame asem so omonye dan omani so nya dan na ho ehuna na muhunu so muhunu omuhunu enso omuhunu amani so na kuma prim akoma na prim ntia ma wani so na ho asum no ma ye duru asu na ye ti nyankopɔ se mwa ye dan duru babu kasa asu ne ye ti ase ni die ni ma ye du omani akenkan fam so eno bebre ni akeka ye dan fam so eti se sa papa we di sa ya samre mai nya ka fam so no de benya misura position ya still ado be no be yo or the Ghana is ka be road drops yes Guess one quiet crying 6 inches or 3 inches. Yeah. Don't go to toilet. Toilet, die 5 billion. No, I get to 12 billion. Toilet 12 billion. Toilet 12 billion day. Huh? Atongonzo. Toilet 12 billion day. Ebi nine. Diana wom. Diana what anim? No air condition. Diana wom. Ada condition what toilet so. Diana wom. Diana wom. Hey, Okonya benum tias wako. Tichagro do. Dia na wom for breakfast. Obadi wi mabo. O man tias ye. Adai. Bubukasa. Bubukasa na bi obaso ni pa. Papa. Can be oti. Am I for be wo mani to now? Serious. Be ni to now. Be ni to now. Sabro bi tie me dende o say yes apostle bo me o me mo sabro party na power ya ma position si ase besin koye minister o yeso besin koye ho yeso me se kada e be point wona dana anopa e ko fi anopa na ya point wona e be menu wasi die 300 o trip. Oh yes. Guess I be power guess 400 on the office one wasi die 8 yes on the office no a chere ma be penny cars o be toto Badi am fanisen ka when you na ho enti na amembo he be jewu nsam so when you dawa betutu onyama yi teacher when you na ho policeman when you da ho so jama when you da ho so for when you da ho when you da ho when you da ho kan you dross kini yesu ji dross 1 GB kini ji brazia 1 GB kini ji pieto 1 GB kini yesu kristo to 1 GB Masuma ye duru. Ni pasuma ye duru. Ka woni ma fam so. De bre so mo mo ni so na. O ma ka woni ma dey. Afam so. Ma ka woni afam. Won fu ani hunu. Se ne nipa de be ka bra body de o se na bra bo hwe. Won fu asonte. So na so be ti je ko pasam pasam ntie. O ma kuma hunu. Obi akuma si de kwa so. Ama mo nsachirai. Ama be bre nya dan. Nsachirai. Oni so na ho. Be de bia maka chi o se apostle OKOH AGYEMANG. De bia me se nya one way preacher. Mama won sama so open sama na. Obeti na me se so ntia. Da be wunu. Me the first person woni bia wada ka ba be hu me. Ate, mo da mon transfer dem no mo bra bia mo pe. Ate, mon transfer dem sa na mo nya gbangbi. Na mo fan transfer dem mo. Mo nya mo ko transfer dem mo. O twi tons. Obi a so won gongo wo so. O we tons. On platform watch. Mo so amanim. Obi jira so dem word ma on the gen na dem mo. Man kasa mo dada mo mo sisi anansia. Mo sisi mo. Ate bia wo kra wo Nyankopon mi wo dia menka Onyankopon fa bo ne ncha o mo ni so ntew me pacho ye to Bible so kan quotation yanko as the bomb pa e ko verse man 18 God 26:18 what's it bio wani Proverbs chapter 13 verse 3 what's it bio wani Onyankopon e bomb pa onam ye nananom ye tetefo na somafo no e bomb pa so Onyankopon twadi ampon me se ni pampem ma twahia yi etia sempa yi yes wona etia bi fra manone yes wona etia bi fra we wiase fa na nyina to kro bia bi dam bi obi ahwe mi wo mu biara o twedi ampo ya we na wako amesrew de yes mesrew ne yes mesrew ba de mesada me yam se bio wani ho se bia wo manani wate na wadane afi sumo ba no manani mfri sumo mra han mu bio wani obade ya we mesrew mesaya Ojefo e bio wani bio manani na mani mfri Satan to me as Nyankopon no mo ntimi mra wo ya we nchen wa no mo nya boni dai fefre odofo wo bompa ya wo so sere so obade Yankopon bie mani mani so na o be sra wo ba anyi wuni we nya dwuma sam na meka woni so na ho
Obu anu onyensa onomensa. Ompema. Adentia. Nenisu now nyina no. Opa fekubo. Anu so ye bia. Yeah. Ama wintini mabra da. Debi. Fekusam nye. Afokusama yonko sam. Ni ma me ni kasa 1 2 ni ma me tia ni kaka ni bufu ya pe dokoro yonko nchen. Obi su tie mo ye djuma onum nsa wompema. Enso afokusam aye bad tese utimi kwa ye bi efu odam paso kwa woni mu no. Enso na wa kwa ye ni. Onim efu no. Onim fu no. Na kope no. Ayonko samti. Ena me yonko bi. Ne bra bi. Ne yonko bi. Na damfo bi. Ne papa ena ewu. External funeral. We external funeral. Gidi no ko. Efu adam pass woni mu no. Oba di Nyankopon on fa ne sanka. Me nka se eyi a efu bia na so dabi o me nchemu sa but eyi bi won mu a onni right wo ko. Dabi. Efu no kra hia o. One day I will come and preach about a dead body. What? I will be tini kwa yasi etimi di ni baba ni back kwala chenechi. Na o ma abofren bofru to be na ordinary e bypass we funu no. Na ma me ni ba chenechi ni wo di to gbe wo o di twa fun hia. When is what type of spirit? Now once this if fun to sia kwala to gbe sa kwala you want to to gbe no. Fun flavor. Ni mu nyansa. Na ni so now Dabi. Abo prema ni sama. Ne ba so di ko prema abo. Bia rensasa. Oh. Emo wo say. Hwe na abantire wabro. Abro no nam krum. Na ni so da abrabo mu no. Hwe ono abro nam krum. Ni so na ho ba. Ni so na ho ba ko say. Hwe. Ababo commentary. Coutinho, Henderson! Oh wow! I should go. Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Coutinho now. Company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. Abrabo number 23. Henderson face to face with Coutinho for Zizi obedi watem. Oji winning bonus we got him. Obadi enwu ye mobo. Amen. Ohobi. Then so now. Dabi. Then so now. This why this year crowd dey buy farmer no. Dabi. You really got him. Obogu o man animu ase. Onyankopon wu ye mobo. Amen. Proverbs 13. Who can Proverbs chapter 13 verse 3. Verse 3. Ose ben ka say. Do okra na no. Ohwe ne class. No hwe ne class no. Do okra na no hwe ne class. Do okra na no hwe ne class. Okay, Matthew 6:22. Matthew 6. There be okay, was it do okra na no kan with the Proverbs. Ohwe ne class. Do okra na no hwe den. Ne class. Obi. Na ni so den na nyira open sekuru. Na no na ha. This way hunu. Obeka. Yes. Na no. Did you nyi abo atwatwa ntro to nkrofo so ba dia brabo ni nkoyi. Odi pa wa tene no senkan. Odi pa wa tene no mu nkrofo. Onya oseye. Obenya oseye. Oba dia fa ne senkan. Wanu akofo ha wa brem. So when you dawa be say you obi na kan wasam. Oba dia fa ne senkan. Omi adwene no. On fa ne senkan. Omo ni so ntew. Bibi jejew. Yes. Sister bibi jejew. Hwe enye ope. Senkan be bo ahyawo. Enso abrabo ni di wo ko. Ma woni so na what? Yes. Wa wo ba ko. And I was a bashaw. I na wuchiri. Hina ni na mu yi. Ka ho fo. Ho fe pa. That's why I say bre. Ho fe pa so I say bre. That's why manim. Oba de pa ni senka. Enya wo a bibi gigew. Yes. E pese se wa bra bo di bre woni so betew no. Sa be ni ade we bibi enya yi. Ho fe ni so aye dai. Asai. Adi na make us okay the book of Ezekiel chapter 16. The 16. No, yeah. Verse number 15. 14. 14, no? What more fenty? What's one more fenty? Would ding as you say, Amanamu? Obia him said the whole time. If the and when you remember the show, what was she with him yam? Among every pay. A radiatum ye. Nan's when it's one now. What don't want to a home first? I don't want to a home first. I don't put your man go do, and I would young one furniture. And I was sorry, what better social media now, Ross, one roton. Oh, yes. And Chum Guan Cabero, maybe. About roton. Our roadside in the at all. Yeah. Where you know for to tell. Yeah.
One more friend like Edge Sano. One friend to Bajamagu. One more friend to Person Bajamagu Hufi. Oh, she was Jamago. Person who she was German Guyas into a German mother to social media. In Nadia Babonacon. I'm a Nubia Bajamana, and what was a threat? What was a threat? Then is it now? What was a threat? Says a member and Sunu, when you member open members Swallow Healy. Any. Yirma. Yes. Mayiri. Yes. Yirma. Long. And then any dear one. Wafa member now, wafa longer. Shortest. Bigger. Biggest. Would dear to get the book of Zakenwa 23 verse 19. Oh, man, I do my motto. Jamaya, when is it now? Bema, we have found. Bema, so you as in your pet. Debbie will be a longest, shortest, biggest, twister. Nina sister you. You should remember the Urita. I would do it in a Ebezenu, Shibabwa. Oh, man, I do my motto. What Jamaya, man, any kind of Bremu, what Bremu, I said, when you down out just when you come, Papa, be near what and plan when you are and plan when you get today. I'm a better man. And they say, what Jamana may say, Memano, short to noon song, Debbie. And that long one song, who pay Swallow Healy. I'm a better man to say a few dear. Open Mom, Bema to say a few dear. Ponko. Hey, Ponko Bema. What do you say? No, my home to stop Ponko dear. Hey, and no bad for yet. TV to try radio. And I'm never pet Bema. Hey, me body no ha. Baby. Me body one, but the money with your market. Yes. A Benjamin and Sono. Member Sono. The member so South Babwa. Baba Casimir Proverbs. No, be I'm not don't go 23. Proverbs 23:27. A Benjamin 4. A Benjamin 4 banner per member baby bar. What was it? Who considered the Bible by then? But I'm not don't go. What concentrate into better than I'm not don't go. What's the Bible no crown? What boarding crown? When Tinia Manensi or body equa day, Eddie, also better than day. I'm not don't go. Abema wonyo who when is now who decide which and I can't say as well page why you know bullet yes why you know bullet yes yeah baba yo what to beat him yeah obadi am sanka what to beat him yes what to say chow that's why I mean him obadi am sanka omuni so tell when is now the beat the beat babo Benjamin 4. Yamna donko. Benjamin mo adani den. Amna donko. No ba ye oba o say on fan one man mema rough ne dey. Oye bura den. Oye bura den. Kama. Na waye donko no obi ayi donko no sa mwanya yade o and no trek onyo so na to ayi I wo say ni babu yanko emos na ko ka sem che hozia yanko emos hozia le pato wajama for the fight ko ye to bari asam o say den o so be di so mi o say enne wa bo adwama na ma ne odidi adwama mu o me mema nso no ade ntine mema nso te ba bo adwama na amana senche den enchen Madam Troy, me a printing press. Someone can babble. Or quite my mecamo. Yes. Macababo Namamu. A bomb and a singer the engine. If it's a dinner. What a book. What the book rather say Yanko Ponce. You finger mamma. Or for Munyanko Pong. No, Nemusa. And no beat up by Jamano and Namano already obituary posters. Yes. On the more Twitch who obituary posters from down this house. On the bag is the con. Yes. But what do you have? Ako magi twa me ba adam ami we obi chap me hwe we da ben 24th August there will be no workkeeping from us from ye ben ye workkeeping ye obi papa no wo so ye workkeeping pa ni buafu yes ye man kwa na so now it was the bia ye workkeeping ai ni buafu
Waffle. There will be no wakekeeping. See, I chose it. There will be no wakekeeping. Where can I? Obi na ne papa wo. Obi na osi ne papa onye wakekeeping. Waffle. Just and get your wakekeeping on your kwanya day. Emrasi. Obi so trading is already. Okay, Mr. Wakekeeping. Ja. Magi try me. Oh. First born. US. US. Mimi true. Okay. Second born Canada. Okay. Hey. And then the third born also. J. Boache. Yeah. JB. Germany. JB. We count your. Hey. JB. Hey. Wow. We dear. Hey, Taco Benedict, Papa, we anybody there. We knew that. Maggie. Yeah. Hey, you were the boss. I want to say, you have a copy. I'm here, no way. Miss Gigi Pepper, and then, oh, church, about any screenshot. I mean, chat. We have WhatsApp me, sorry. WhatsApp. Share. You better go away, me, quite me chat to phone us. Yeah, Maggie. We never go. Maggie, but come to boy. Na post ananga za nyefu. Oh, na tipo. Jani fani ayo enko nkrofo eguso. Ya menu. Oye mame. Power tapa. Jale ye we enko kai. Chaka ye we. First born kwa no power tapa uchabe. Na we we enko we ye we moso. We mu de ne enter get ni ye. On na no hwe ye. Obi wu no mesen kwa ye. De ye timi bantu bete. Onyankopɔ timi crash on rough. Oh yes. Fie ye ba ne wakunu. Kwajina kwenshi ewo tantan. When is that one kabeto? Debbie. And then what do you? Yes. Bra when is now? Bra when is now? Sister when is now? When is now? When is now? Debbie. So mamu wa kwantre. So me mfaso. So ma chire se hwo wo ye. Yes. If one word di mama, apprentice me mama. And no ne. Uso wa kwa choke chi say Gaby show me. I try to get it, you say, give me a show. Uma, we need dawa. Count us, about your mantias. Amen. On finding Saint Count. Oh, me, Amen. And then you want to know, and then not Job can say, well, Job 31. Jebabo. Job 31. That's 1 to 2. What's it? Can't copy to a pam. And I'm in a pam. Job, who can not become Martin? Yes. Matthew says 22. Was it Job say a ya pam? And a mini pam. And one in any other day. A pam. On your name. When you went in Guapam. So when I can David Job was one in Yakwa pam. Yes. One in Yakwa pam. A pam in a pam. A pam on in Yakwa. Na Aden. And I mean family in Carry carry my rough. She on in Yakwa pam what? When you went in Guapam, saying you'll be be a. When you now, when you tell when you now, bank manager, what my bow, when you now, you be your case. When you now, be your big case. A pam in a pam, when you went quapam, what? When you in quapam, what? You don't want to be you don't want to be a more than Debbie. When you in quapam, yes. When you in quapam, read the Bible. Now, I'm getting a cook watch a fine. When you are quapam, when you go upon some in country or chef the mouth. I didn't watch a free throw. A free throw, liberty for Japadia. A free throw, so the permanent now of liberty or the training packer. Yes. And you say any busu and you are saying any busu for the essay when you pump Nyan Quapam or Batos and a man. And you didn't need him for the be but when it's when your day and now. I can be for through back. Can grant me Pacific Cassim. When you put Cassim yet on the book of Job, Matthew 6, verse 22. Come on, Matthew 6. Psalm 101, verse 3 to 4. Matthew 6, verse 22. What any Pacania in any? When you are Wabrabo within the moon, when you pay when you pay away, the Kanya, anyway. It's when it is a yes, will be in your friend. You can once more. When it's now. When you pay it when ya. So when you cross your way, when you dawa, when you dawa, when you pay na be nanti hain. That's when you now on when ya. When you pay na be kusu. When you watch a cabra, when you now, Peri, when you now, Peloto, when you now, yes, Pema, Pensa.
to trust some to trust some ukona pranta chichiri na bwana no acha na nkato omaso mi wajam se kumo uka babu na baba kasam bi I the book of friends Isaiah 55 Isaiah 55 verse number 2 yeto oba dia sem uko was ade na mo kanisika uya ka ba uko ade na mo kanisika ana oni patimi kanisika enje dia nya duane de koto ade anya dan anya duane ade mo breso ade no nipa ni breso ade enje dia me mo secret aya duane dabi secret ya duane dabi obi timi yare ko hospital e di nso sini so anya ko pedu anya sama na di what is obi akọ hospital e di nso sini so ya bon wusie da dabi kwan ndi wusie sini so da ebi ni ho just oxygen here wusie ni dia na oxygen here wusie dia na mpasa mo jili ya simai e ba to na sa so ye be fa na yes twum film e wu sam woni fi na wa ba kokoto sa tebia ni ba ko na mo karisika enje dia nya duane wo de ko chi ade anya duane nti uhuru hu ano ye hwan ade mo breso ade no bi de ne hwade locomotive engine ene ka atwam na ntufu si opedan ope passengers yes adequators park na ntufu si opedan load yes na wo hia kwaku mensa onam krom no so ne hu fu si a onso pedan passengers hurija na chi so mfa nko kumase wo fan wo hia so no slow wa just wo ye bema wo sie na mhini mu a oye wi oye abraboma to creator yes hurija na chi so mfa nko fa bro yes o da mango oba de mfa ne sanka omi adwene mu bi ko fa bro otachi mai muntia sma apostle kwa ma meka kire mo no munni ne pa sra ne mem kada enti wona mu as great ni wi ye wo de ntum pesa de nam wa share no apanta ye obi a shema ne se wa chemoko ene yakopo mo wo de dan yakopo besi fam odo bo de be chawo ba ka chese boni odi nyo de achawo yes fe wo se besi ko heaven keke wo si na feli wi wo si ase kusiese wo si ase kusiese ashi ya tore nu osina ase kusiese Habakkuk 2:13 odo boni nyina chawo besi ko heaven powers ma pakasha na fa chusi on ko pakasha ate na fa chusi anso wawu yes tie bible Habakkuk 2:13 simen kan chawo se de yen influence of the change if you want the creator ya we say amanye djuma bre wo ta be djuma ama wo ja na enkrofo brama de ni pa be brama wusi ade hunu enso na mrantie adom ni padua si ho ese no o mani so na dabi na ni de wusi ni djuma edi a woni de wusi ni djuma edi a wusi na kwasoro a woni djuma edi ya opa wusi twu wonu sei na pugu fam e be sa akoso wusi entra fam wusi enti na we wo mo hye gebidie no opa ukonwure mo ya na tie gusu se den nso wo se wusi ni ya den epiepie free we na tie no so epiepie sana nyankopɔ so wakyerɛ so wusi e wo dwuma bi di enti sa wodi shawo wodi wusi egu a wodi eja so bibi na ni bo wa no sa wo twu wusi na ko ni padua mu a onyankopɔ so owo ne kese wa no se great wa wo shi wi wo shi ntampe bible se men kan on powers me jai se wo nyan so di akɔpɛ rubber bag ene na wo nya rubber bag na e akwankyere na we akwankyere besume de ma wo pu se no wo program no akyekyere no ahye rubber ni no akyekyere no de ato mpase ni mo mpa bo munya de na elusu a wawu ade ntia meka sa akyere yanko kan the book of Isaiah 65 Isaiah 65 kebabu verse 5 okatra sa twe ho eno obi num secret so wo nya wo se fro ko no ha enkame jawasam me kura me no hoto se so no kura wo no siwi no kura wo num secret ko ye chewo o janda nyina ba wo se wusie na de bia wo se wusie wo twe a wo kura ye ofe nti wo twe a mudi komo bi yo ya chu chawe na se de o ko so mo kase twan do mo wi mu no azazan oko nanu na mu ko nya gongo ndene bidi nya bidu mami mami o sada ni mami kra that is some dia me be bia do dia no ade se kolona na abane ndino ze dem tidenti magato no kolona be bia masa jayo masa di sam dio dia de bo mi sa sai ene bo jayo mo ja dia nya we nyina nya wasa dia ngo na mu dia na o jini wasa chiguru mo chidi nguru me ze dia me gato pass da mi so because yes COVID-19 no jini ze o ba gato gato nya the first ba tra gato na nsha o ko tu nya pass covid so me so ya bo jam chale ne be ya bo ngende ni bia di ko je mami no ba 6 o'clock okay me wa bo show area so me go to Rose Marco what but no na money pana azanka poyoyo achim palago wenji papito Osokoto Toyota Adela Kwi Gongo Gasmela yes man Bishibi
Rema Grantier. I'm with the grass cutter. Yes, man, blow. It's a long time. Hey, long time. Tell a man to see you. Yeah, my dear Kublo, man. Yeah, I sank up for you. When Chipapito. Yeah, killing Kebe. Obusmo, you can come Killing Kebe. Monsieur Obusmo, you can come down. Latitude. Or did you say, yeah, no, why they? One more bra. On them come watching some money. Oba dem bani sanka. Mama mamia waboka. Abrabon so atwese. Enkoye. What is it now? Everyone show bia. What is it now? Who was star? But who did the guy to sell star? Who got to sell star? One nama petition say who sell star? One dear 2040 who sell star? About what would the shake queen for chi? One nama show lie. When is it now? And the manu ya. And it's separate. But when we are painting the name, oh yeah, when we are mabo, and no be to be painting the name. Then we are painting. No one's a chrome. On what painting the name? No hey. Make up say gather my world. A full powder. And my jabos is a full powder. And my jabos is on. What is it? Dawa, Miss Unquasati, because you get the book of Jeremiah. Jeremiah 4. Verse 30. That's what was saying. Was it never pass a walk, never pop or come? But why what you say was so the different powder be powder yabo powder. But who pop makeups was sell nipedia. We then we for baby timid dress just a tradition. Or no, I could turn to my permanent was actually. Obekotel or say Juma, Pin Pinis, Mahanya Gardens, or Pammy and watching. Obekono Cronia, so because Scooby Doo. No, about Ras Nibakwas I we're pitting any. What's it now? Discussion. That's how we discussion. That's a shiny pedia. What a duplicate? What that's what it is now. Big dear duplicate day. Obit me running to United. No, I ran United. No, Tom concert to Asha. 10. Now, soon Tom say, you do when we lie. When you went, I saw them perhaps. Now, man, you will be a Koba with Jesus. Koba with you. Yes. Wapu. Sani ma keka wani mu wapu. Munya makeups. Munya. Mama penti munya. Inobi wa chanyi nani. Nani we chanyi no. Yes. I said toy no. We see anu as a toy. Obu na ni prep. O kan Psalm 101. Psalm 101. Shababu num. Verse number 2. Bratia sister. Into a body yes. Bamu kasa. Psalm 101. Verse number 3. Verse 3. What's it? Merembe who send bien esi meni so. We are baba. Why are branch on the ponsa men kancha? Mema dai. Wusam. Meme wusam. Ensi wani so. Meme wusam nya dai. Ensi wani so. Chiri awohisam. Chiri famo. Emma yadai. Emanim famo abra bon wate. Chiri akuma konto jemparo. Ma akuma konto nchinya dai. Emparo. Me ko commercial break aba. Yakwaba. Hallelujah. Amen. Ya do ba de twedi ampo ya wonase. Amen. E wa do ya wodi adom ye. Amen. Adofo me say na topic ne say ma wani so nya dan enna ho na wanko dan enso wiem. Na obi twa bi say it's a great asam no wo sie ndie na be ye. Na me twen ade bi me nsaka eni rubber we enam say wo twen a wo pu sie na gu. Kan 65 no mu die nie. Isaiah 65 verse 5. Okati osatwe. And now obi means great. Na ka so nya so firo ko no a. Enkame. Ja wasam. Me what to say? No so no ye trene ni o ye trene ni okunku ni che. Ye me hire me wisie. Sa bro ni wudi nkomo no. Wisie na nka so obi timi di nkomo no wa pia na diko. O de nyina. De bia no aboje ni wa pia. Obi timi kra fifi so ko boje mai dai. Aba. Hwe. Aba se wisie no. Throw manim. Etina me say wisie no. O se ko twere oboni. Eti me ma ne kwa ma ne nko. Eti wo so tetere. Na pasha won pass. Na pacho we how many rows? Ana obenya rubber. Ndi yen fidudu ade achiwi. Hu rubber he na abeto. Wetimi sa kwankire we. Utimi edi jai. Jai ni nyina bobim. Ya bojem. I know how to smoke. Ma bojem pen. Me just wa bom pen. Ba ye nyina jai. Yes. Ya me ni so dawo. Yes. Twu fru na mwa. Ayi wo ye ni party mi so ye ni party se twu fru. Ade a wo so twu wo so mpa wo pe. Na ye wadwen se wodi wa mo ni so na de be ka wabra bom ado ko so yem. Yes. Eti busie no ena so wantimi an stop no na wo ja na wusie no ko so tinti Throw manim. wusie ni ba se be dai e be twere wo boni e wo nanim
ti we say ni trouble ne we say ni kono obodin we see me be me fi atinga hwenim fi kwaku mensa hwenim fi aboachi hwenim kwame alas hwenim gayo yo hwenim osokoto toyota me hwenim ana me na ma me be we say ni abodin so fi atinga hwenim a me so me ye kom onye post what so we say ni beduni ma onye kom da me chia o ka we fi hwenim ba en fi wonu ba en obeden me chia so ka ani me chia so ka ani wo chia o ka me chia o ka go kum tu ba once why dey wo adentia eno bitiri bo wusim sama wusen ukoba bi ne kofo bi hwi a chawa do a twati aye bible kasem ya chawa asem no kantiemu ye tiemu John 41 verse 19 verse 19 bible num ojetane efro ni penu bekase ni pa dasani azon pipe ene tuana no ojet tututu finimu tututu finipa minim wisie efro ni penu tokro finipa tokro we mu se esen ewuri ho esen si jaso abru aye no abru aye toton ene tachira asina kwanshi enshi mawusie sa na home source na ma nipa home na odi pin wusie ni ba o da frama funu no onye kom da ene ne wadomre na ne nkwaje da na ne wadomre me se twoma wani so na ho wani so na abrabo ni nyina na ye bo no ene so da ho ama nipa abrabo si yie wani so na wa abrabo ne ba twiste Ema we yebeti die we batabla bona unemo no wani so na wonti abrabo ne nkoyie obade fa ne sanka na ne wadomre na ne nkwaje da mitufuo na mintusha bre papa so palma so ne so kwa mama no de ne mo yeni yie mu a ne wadomre na ne nkwaje da so ne ba ya dwa na dwemi kanfo na zeni mi si ya ma twetwe na chiri kwan so me si mo ni so na ho no wankodan enzo nti babu ne ma warning ndobi di masa machi sa ope macha aponche this one baba papo this one ba na mi tu na baby Bible say you yi yes to kan Samson me san kan obi ti ho Psalm 101 yes Bible Psalm 101 verse number 3 we are kan Psalm 190 verse 18 yes ko si miri ma ehu samiera ti hwo yi e mehu sam ensi mani so me chira wo hwisam die chiri dia ban ahohwisam chiri dia ahohwisam chiri ahohwisam die wate yes chiri wate e mane me fam ho akoma kontonji so na hwo yi akoma kontonji so emparo mane mparo wa so woni so wani e ma bone nyedan so wani obi wo pekro no oni akromfo na ebo tutu asemfo na ebo twum firi san yema no no mo wani so nyedan en na ho wa na bufo be so wani so da ho yeah unkwasa ati biam biam a mo so wani so da ho na ne wadomre na no nkwaje wow mo ni so na ho abrantie papa mami mo ni so na ho mami emfa wanyini sa dia kra wanhu wom yeah dia mu adi no mu dinko dia kan hwe na ba ho ban 118 wanko Psalm 119 yanko Psalm 119 ai verse 18 verse number 18 ai we are no about friends 2 Peter chapter 2 verse 14 yanko what's it biemani kache onyankopon bompa so body yankopon me se biemani na me twa wo mna ma nwade na me nhwe wo mna mu ahwade nante biemani obade mani so nawo manyankopon hu sister manyankopon se wani so nawo won so krak anya so nawo biemani me hwe wo mna ma nwade yakache nyankopon se mami nante wakwamu mi hunu wakwamu ahwade nante mu efise me ya oho wa asase so manyankopon hunu se wagye atum se ya hoho anya dia be fra asase so abese akobu akonta emfa wo mna nsam hinta me ti kache nyankopon se omfa ne mna nsam hinta wo ose no hu mo bono nche kwan abefa so abenya nkwa ma okra ko na kan quotation ba me 2 Peter 2:14 2 verse 14 nti obade asam we are bas Proverbs 20 verse 12 ko wasi ebinum wo ani a osi ebinum wasase so omo wode ba de ani a ebinum wasase so omo wani a aware say ya shanu mama abaiwa obi kunku anope no abanti obi yin nku anope no siechire nku a osi ye won krofo bi omani no aso na omani so na omani so de da so no ye dai aware say ye krofo yire no krofo kunu no utie me ne wato bim wato safidie no moni so now sebane fache moni so now ibe jijew moni so dawa ankan ko bi kuno dabi moni so dawa ankan ko bi yire won moni so now woni wo bone wuda wasi san krofo no ye den ye mi kai opi mi mpo bi utimi ko wodum no se wasi mi information mun so oh yeah eda ponche ni be wuo no
ibe hu ne tentene tie Bible was when you were born with that nani wo boni wo die no ho what dada kra won si nyantini da no ono adada no odi ko wom so wonya dan wonim se me kasa o kasa me bo am ko to Bible acha so oni wo ade ade tie Bible the book of Jeremiah 6 verses number 15 verse number 15 kama boni nko what nani wo achiwade o ye no ho aba we de mi kenya nani wo achiwade a wo ye no Debi nani wo nani mu nsam omani mu kru nsam se bia de wo ye obesitat ampa papa kama sam Santi Sanji ya bisi mi kacha wo so ntia mi mo beto to atofo mu etu beto to fuwo mu e bra baba choma so etu no beko we beko kro bi so no na posters from down but what a shock gone too soon oh why what a shock gone too soon oh why ibi wa to fuwo beto atofo mu ebi wa to fuwo e bra baba choma so no Nyankopon se da obe so mu so obe twa so o me just share se di pato famu a o ya di bi bon ato famu a o je na no adene tita wo se wo ntie me na o de ye ti wo tie topic na topic ne say mo ni so na no anko dan wanko dan eti nsori na me ka kira wo nim na tom se gin ube su bi enfi uda oba di enfi uda nenu wadom na nenu kwaje da mo ni na wo so Proverbs 20 verse 12 verse 12 aso etie nti aso ate owia no apa Proverbs 4:25 to 27 kwa aso etie nti aso ate be nsam yi eni wa ehunu mi se me kasa yi awrade na ye ni mienu nya ko ponse ani aso ni mienu nya ono ye dan na ni nyina wo dwuma ye di nyanyama nyina nya tie nyanyama nya ne die ne ye dan edi akire di hwo hu ye papa no wani so na ho wa mo ni so na ho kan Proverbs nyanko verse 4:25 ma woni hwati eti Proverbs kasma chiro ma woni hwati Proverbs kasma na chiro no Job besa kasma chiro Psalm 34 besa bianko ma woni hwati eti mo woni hwati na woni so atata entini hwe woni so atata nya dan entini hwe woni obi a tie me ne bia mo woni so nya dan woni hwati na woni so atata entini hwe nanim abrabo no woni hwe wani mu wate tatawana mo pepepe na mo akwa nyina ntintim Onyankopon me mani anabankum enhwe obi hu wate hwe unan every bonim woni so now yes thank Job Psalm 34 verse number 5 one of share wo no ehwe Nyankopon no omanim ye dan omanim bete no manim guase ja one of them matching Nyankopon o kan Jeremiah 17:10 na tie Bible Jeremiah 17 verse 10 kwaso e mi ewdade onyo Nyankopon me na mhwehwe akomam o so no ye den Onyankopon so hwe den akomam o no hwe akomam me so sawa mehwe e no so sawa hwe kwa memo obi ase na kwantie obema obi ase de na kwantie eni te de ne ya abate eni se de woni ye wa bate yes e ho akatua no de bema e to kan Psalm 25 verse 3 kwa Psalm 25 verse number 3 tie Bible what it another chira me kwan etu Onyankopon ka che Onyankopon na dwe yi oba de abraba mi boy mi hu mi hu ano chira me kwan na ampara of as many chira mi o akwan na mesumi mfaso eradi chira mi o akwan azomi wa isu adumio ka che Onyankopon so anchecho ampara wono ohwe wo kwan wono ohwe Onyankopon kwan no omo bia ni nyadan enwu wono tenkontompo wono penkontompo ma brabo no mani so na wo no omo no mani bewu from your twem komo fresh ya 055 what just na di bia wo biara no 955 2686 0507 690000 055 9552686 Psalm 119 verses number 37 Bible ni kata Psalm 119 verse number 37 what's it mama ni sani adihunu etisire Onyankopon say Onyankopon twedi ampo yawe mesrew mama ni wei inside adihunu ho na menya wo kwan mu na ka che oni so on kirew na kwan mu na menya na kwan mu dai enkwa mama ni inside adihunu ho meji oso banko agisam so udi ni bia kasa free hello so tinse we shabi meji oso banko agisam so bacho men tuni yi wadawruma
Hello. Pacho kasa free. Michia kaswa fo nyina. Amen. Apostle Abua mini nyanu. E patwa kasa free. Me kasa free of Wanko barrier. Me chi of Wanko fo nyina. Papa, na me sure nyo kese. Na nyama me mpenkwa na eba mababu. Maye pisem. Pa sorry a ye ncheche na kwatram. Me de me pese wa sorry dan la meba. Right. Ejuma na me nya ye kwa ejuma saturday. Me pese me jaipo. Na me ba wa sorry because ama my basa remember so ba mo me reject you almost but so papa yeah me person me bo Wani now yes sir Omedo Krubia pastor papa kwatrem obade ya wenka ho onjos no nyi wakoma so ade ma wate Wani so now hello pacho di me bia kasa free Mente unka ye wada urma udi me bia kasa free me Josu bankwa jesam so Psalm 15 verses 3 Psalm 15 verse 3 tie Bible verse number 3 tia yeti obadi nya Bible say osi dey on fa ne techrema eni sekuru shawiye no fa techrema ngodi sekuru onipa oyan nyonko boni onipa nkohwa wiye no ankoyo nyonko boni Wani so na wo sa niam no o mane fefo ahohora enkobo nyonko ufafo bi ahohora kodi akire afakusam so di sa niam ne ba yes hello pacho di me bia kasa free hello apostle shalom ya wa shabacho di me bia kasa free pacho first penny pacho di me bia kasa free pacho from first penny kasa free hotel okay hey apostle okay with you prosper I want baby me chia for them for nyina me chia for them for nyina ya Joseph ya winchira me chia o master me chia bra ya ni Masak ya Masak me chia nyina Masak me chia nyina ba de chia nyina very good mama ni so now when so now Abrabona ye bono eni suda when so now dadu when so bri Hello Bajo di bebe akasa free Bajo and what Bajo akasa free Claro la kushira one yamesemba adezia okalisa gana mai amen tranka sana nja asofu ni Kenya miasema engagana kusabra le yisuene ehi ekujuri yesenso na political esa kwa jesi ile tekentie enti osofo ekama ya meeting isa no now ibino idea aprenso ni to perform ni se le os kamisa osofo eda wasi Obade ezu jo so nyi wakoma so ade ma wa wo ba bibia pese livi yawe asafo ni biba ho biara no ye pon ai de WhatsApp na to so a no afre wo send hi no a no ache location ba bia wo Obade adman kronkro ni bia ye ready a ye nya dom wa ye pese ye ba ye betu twa Obade adom a o kire be ba ye ba ya ye betu twa hello pacho di me bia kasa free hello shalom ya we shalom apostle Michel ogwa de now Ajo kasa free de kasa free na de opportunity to ma fa okay opportunity for you ma fa mo di e ma ida wasi eba ya wada di ma gesto de ni adi ti do wa di ai yes obade yo so
Hello, Bajo, di baby akasa free. Minti unkayi wadaruma. Psalm 36 verses number 9. Hello. Wani so hello Bajo, di baby akasa free. Me Bajo, me inde ija. Bajo nangu ponji. Mini baby akasa free o. Me kasa free trend e febe ija. Eno wai. Kumasi. Okay, bati. Ponji la o eni juma udi. Upiki na makuma super by adeba kwanta me sleni say. The way they have second and me think about it. Owa buchina o do ya bontia advertisement ni adien. Ira o kenya me asan. Abensu aye sabi ade abuga ni a. Represent na bontia ni TV na e be hwe no. KBC abontia nkofo. Meka cheme. Pa me na me for wa broche no. Germany for best support. Okay, oba de so nhyira some support dia enu so ye good pa antika dwent bia na bisi ho kasabre nka esi dwent bi na nka nkrofo bi so atwahia kokko ba bia e we kumase a asaf market ye we wo kakraka nkrofo hwe wo good idea ti yenu na US bomfa ntoma koma so yenu na wo Canada minim say living ya wasafo ma wo wi asafa na nyina onua no so obebo bi yenu ye moa na ye mfa ntwe akra. Hello Bajo, di baby free. Hello, mami, me jusu bank waji samzu. Yo. Udime Prophet Aiko. Ya yo. Apostle Aiko. Me jusu o Bajo di baby akasa free. Mpacho ye frame Prophetess Florence me free voter region. Voter okay. Say voter infa. Me free voter Fodome. Fodome. Yeah, enfa voter nen kata Fodome. Nyami Israel. Amen. Nyami Sambo Wabaso. Medasi. Eradin Surupi. Amen. Oma won sasu wo wedwumem. Amen. Eyi ade a wachire ye na die. Ama mempo meni ade. Eni ade pa Nyami Israel. Apostle Nyami Israel pa medasi. Miss Medawasi. No nkranshi. Oba de nshira bebre wate. Amen. Hello, Pacho, di baby akasa free. Pacho Marialan, akasa free Techiman. Techiman, michia Techiman fo nyina. Me ba Techiman den. Oh my God. Amen. But I'm ready. Amen. And Israel no to my power. Amen. There's an idea way now. Then the baby will see patient and the person may answer. Amen. And like Papa and Bibia summer. And make sure to make you. Amen. Yamin shell. Which now is Sumami. 100% be cafe. Every cast somebody and then ring a year like a father just over the quotation a union no and touch. And I mean, cast my dear was a manchel. Hey, me pacho or bashas my dear young from so. So bashas my dear young from so. Young Isaac chapter 16 verses number 10. Young Isaac chapter 16. The pacho verse number 10. Osnamede atade wedi Onyankopon say Onyankopon describe Israel odiri gina ho ma oba ani nipa ya wo ne foforo o kire se de ye wo oba ye no kwe medi atade wedi mu adwendie me hye o si wo atade akola bia ye wo ni bia ye wo no a ye di na atade ma adwendie ye di na atade ma adwendie a ye hye na atade a ye di ye flowers tum kwe medi sukroma o man papa akola bia no ye hye ne high heel ne mu ye hye ne mpaboa ye hye ne socks Bidi nwina pati chire o. Yedi nwina akola bi enu a yedi bibi yedi bibi chichire no nwina anya ne chichemfa friends cement panti chire abofra. Bidi ashyede. Onye brodo. Ujago ponsa akola nkola brem yedi ashyede hyehyɛ. Bidi nkapo hyehyɛ mo. Ya akola bo se ye wo kitikiti eri nkapa yedi ahye wo nsa. Bidi ntwiaba gu ko. Yedi ntwiaba bi agu ko mu sɛ ntubo so ba tan ko obawa akora no opie ko odi bibi tu ne nsa obi wo ade wa wo. Kwai Medi asumudia me hye. Ne yedi asumudia yeden ahye. Beye wo de mi wo topic da ho medi ba beye teaching sama. Wo sha anyamfom so. Wan hye so anyamfom so. Ne mum no me ma sori me ma kwa na nkwahye asumudia te saki rim. Wo ba maji mankwalade aba akupia. Agent too much of everything is bad. Ye be teach about asumudia. Munya botre.
nya botrema me sire wada wona but odi be aka sa free wada wona kasa free sunya le fere mpora di me chia sunya fo nyina me ba sunya ne ye ba wo dendenden sunya fo do ni ti na pora di na mo Barcelona mabagana kasa free sunya zia oh waba okay ye do ba de na ye pon na my friend me na man me beto so ye pon na my friend why yo man community no pa ndi so fi na sa fa cheme na me la ne de singa ba me no kasa nanka na ba hona ninya wunti min entwa na mo no ye do ba de be ye pon why ye pon sabre wa fi spia ba de ye ba mi chia spain fo nyina Sunya fo ya ba Livia we ba odendende hello bajo di be kasa free bajo FM ni me kasa mi chia grafo nyina mi so akra de bi Papa me we die akasa bebre na unsema o kan so die ama me una ya mi style wani so na odi abraba no beto so odi ni sa no aba kokra okay because ene mi chebe buna ya bana nyama ya di ni pedia nam sa ntu na pejuma ye sa man bet ba nya na do titi for that time be we chino oluma wo chimai na ma me ni ada ho da wa se pa so no sempa ka odi bre de bia agopo nshia no onyo kese amen amwani anawa be we echa wa ginya dum pempen so bi no efe adwuma emrante ye na afo so be sa bre so kese ka agye wa me so anya no mantu obuada hello bajo di me be kasa free hello apostle hello mami I'm fighting the show. I have been on the castle and me chia ka so afo nyina okay next na me sa kan o me so me da wase utirimpa no wa USA ye friend after ma si Alexa no introduce to mama okay Lucy ma ho papa bio na ta ni be lucy e no kwada ni nyina na ma talk we dia ma sha me so papa we ni hu so o ye person ni wo ye say official time na o she gown ni na ni za ko asa for the ni ro mo kwa o yeah I will tell you when you say for the ni no to the video no you so for ya bo ti mi so da me ye she no me wo you dey me so say me sister Bobby na da for dia we so for the police di she mo ko na me nya wo yo fo it's when we talk here we so for the business you know to the video o dia goze ola na ti ko obadi gawa atade na ye no me tenten no atade tenten no e aso fotade o eni atade so wan dey me preacher fa wo tell go be apostle what are you say no menti ase me sra we e shefata we nya softade we e shefata dia me shen mum na softade we e shefata wati wachimanfo nyina hye we bi e de ko wachi awoba medifo we awoba medifo kradi e pa kanishi go to there enya softade e shefata Ghana me shen na softade ankasa wan dey me preacher fa alon pa chodi me be ka free ya bremo Moses. Amen. Also, good evening. Made you so. Metacho, your family and Adam, because I feel a pass. Michiao. Made you so. Yanko point also. Amen. That woman who she posters in her name, there will be no way to be no more, you know. Dodo na so I know mun said any baby that. It is a combat after. Okodase no nya speaker na chi won mo no obu ne konto so a ani ebi o okra ni promo okra ti mi bro nyom na ebo nya ko ponchira also ko ponchira o pa o wi emre mun kansa man rade na mo so ma be boy na ko pon ma wa mo dia da ne da obi ti ma ko so a asa chre amen me no wase no granje obadi njira bebre no onye akuma so ade ma hello bajo di be kasa free yes me even kasa fit techima mi chia techimanfo nyina techimanfo de you say one agye di platform so dos mtiri e ba odendende next month badi adma you start campaign for Messiah in kronkwa wo do na abanyina fe e ba o ye preachers ni nyina so ye tu mu agum asofo ni nyina ye tu mu agum tinum mbati encounter techiman patcho bi ti so for
church no kweli ya mimi ene mbere ya mama mi ada hopa papa. If say nieme bia na paso akitani mo ani hu se ya komso aye ba ni ba mi tim radio na koto na mu na mu buso mu preach no e to makoma so ntini ma hweta to now de bia fato 7 years ye wani ma pebe amen 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 obadi ahwe oso wonye wakoma so ade ma chete chimanfo nyina brekum ye ba brekum den ye nyam tamalifo ye ba den boko ye ba nti groko nyina pasa nkro na members no do no pastors na tu na mo ko nyina ye wie pe bobo san nkro nyina yes achima yire bi ye ba alo ba chodi be bia kasa free bentun kaye onso ba bia wo no pese bi ba o frɛn a ye be hunu ti wana agye adi ne boabo mo wano na fe hello pa chodi me bia kasa free pacho me freno me kasa free adenta me chi adenta fo nyina pata wa mama me yare da okra so ma sorry at one amen amen pata ma we ya ma wo ken manu mi mo da e ko fotie oh abadi ho papa mo bo fotie ya we hunu mama me we for it is said it is pet and that is ma shisa oh ya we but there too is no preach as me yeah if you go makatira me say who say me ni bi ma but you could do for some money Almighty God Yahweh every father we thank you papa ya da waso ba Yahweh amen the son again me say what me I want to come me see neko me ni sabe ni ye me say amen ko bomba friend amen obadi ko so obadi ya po friend na be hwe ba bia wote Yahweh mo papa yemo bo mami amen prayer warriors prayer towers mo misamo enya nwumre ya wona apejo won sanyina no yede mo kompa bom obadi yede wase amen onuase medical market yosem kwagisem yes die oya yira no mani nchira mra wo so so amasena mitimi mra bibiara na woni obi so frem ne nsen kame me pon a woni nko fa frem ebitimi su se papa o yi ko hye hin na ko hye na ga se branches bebrebe ma tete na ade an anya wonder so na me yo asem no wonte ye ti asem no na go po frem ma eti wotini papa nka no a eprim no 40 years when your friend in Sanchani no yes then you pu baje wa yire baje we when your friend in Sanchani ya we dia sam na deliver will be a free baza obadi ade so for the bishinti oga den ko kan wasa obadi en fani san kan on so mu mame amen alon pachodi me bia kasa free ipacho menti unke ye wada uruma hello pachodi me bia kasa free me kasa free kuma se my apranto se my efem ko fi apia pacho bitie wada uruma che santi manfo nyina yo so for ya da se pa wo ele bisan wo dia mai ye kra enele da ye di station atoko ye ti o so ye ma hwe ni mabat ni me bebre wo mani bebre ko no le bia ye bitiu amen ye da wase na me shira wo pa wanya o kese mai onhwe musumai asante regine ye ho ye wota no so ye branch wo ko a Saturday bia hia ho asaf market esro abrosan so nyina me screen kakraka bo nanim ho no do no di we we si wa TV si wa no me nkofo gu ase ahwe bi preach na obaka say first na nkofo ko gina se ye kohwe bo no ko ne dom gu no mo hwa obaka say wo hwe bo asampa no masa wana ka se Ghana fo mpa no kore fa de bo amane ni brere we ebrem nyakopo ya we obo ne ma no ti papa wonya tinka wo mu ma me wonya tinka wo mu a gitume ye wo frɛ no no your friend no topic na beda on say ma wani so now and say wa konzorem obi konzorem mu a obi so o shout for help and inside dey ma me quotation me say o kind the book of Proverbs 1 verse 23
Proverbs 1:23-24 na me hwa give o de kai 23 na ehwe bro chapter 1 o se me nka say the part of verse number 23 o se de yan yeto amade o se de yan o se monna ne mo me kasa kire hwe na rod ho onye mo poso be yine ho magu so na dia so no memmo hunu me nsam obe mo hunu nsam no nantim ma frem akame enne onye mo po frem na ntem ba no mo so mo ntie ma tere me sa obi so fanya hwe mo to me futo nya watu nya ko po futo gu wachi me kasa kire ne kasa kire wapo ne kasa kire me so mesrebo o se ja be kwa maniemu no mesrebo obesrebo e wo maniemu abram ho popo wa manie bi mu obeyi wahi nyame o yi wahi onyakopo yi wahi pacho udi be bia kasa hello yes sir Pacho, good evening Pacho udi be bia kasa free me Pacho me kasa free Western North region if I what's the love here me Pacho what's the love here ya toma kuma so Probenso me Pacho Safi Yoso Safi Yoso ko for frame o be pray ye ba o kasa bitio me Pacho o preaching abubumi amen ye preaching me but o preaching me there me korena na woka me no was I had there AGYEMANG no dosu we no mo dosu mabrune say but nipa frame o dosu o mo pese mo ba sorry e dia so ni ba wonti uni problem ye ba o yakopɔ di o mu yakopɔ fa wiase nyina man na ne o so wo yi ni di afrim yes do be ni di afrim o tinko a be sakra ai on shira wo so on shouting e say da wase o mo nyansa no embro Solomon amen Solomon di ntimi muro so die na so me fam die me die no makɔ da ba di na se that's obadi shabe bi why ade ye wi pass babo baby aye ba ni nyina e bi acha two eastern pastors ni nyina pastors a junior pastors ni nyina ye tu mu nyina gu mu nyina e konkro no so me fe mi wi ameso matu adi akire hello Pacho di me bi aka free hello Pacho di me bi aka free Apostle Pastor, good evening. Me Joshua. Apostle Pastor, what they have on Shila. On Shila, so now that's everything in Wadaruma. The person Casua. Me check as well for you now. Apostle Pastor, me the Florence, you walk the Crabba branch. Ah, okay. And it's all the way if you. What they are with Orios, mammy. What? Then 5 women are what they are with. In Grande was rather my cousin of a bomb who back and see 0244 now, okay, quite here, own fire affluence. What they are and quite you somewhere about those 12 chroma. Or what they are about when I can see I would say, I will Paul. I will call no. Amen. The body on town for another one up as a man, but I change Ojila Sumami, why no Jamusumami, no Yamakuma Swadiam, no more Monaman to a Kunkruim. Amen. Hello, Pacho, maybe I got free. Hello, good evening. Yeah. Hello. Pacho Mitio Casa. Okay. The price because Hello, Pacho. President in the price because everything. Oh, Michia, serious. Okay. Yeah, that's and then can say me TV to the stations in a waka some of work with Panama assembly. You do. But now, about year a hairdresser on a boniana and your bonnet. Meant to be chilewa. Okay. Yeah, hello. Hello, Pacho, you may free. Pacho, your friend Alex, because every La Paz, neighbor town. Michia La Paz for you now. You apostle, and you made Emma Wajo. Mejosa, Yehovah, oyster be playing and Sempa and Sema, a move him out the prayer.
The year me try show videos for TikTok. Na apostle. That's why I say, Bomodia na will them no. You go pen drive any CD so then you bet me at Toma the door na STA and somebody to always them a work no. As the year they don't bet me abua and then you have to put no more area na. Apostle and I'm typing I saw the plan in you. Because me shed me a mass of wood no more ya. In fact, I na I saw the connect ya me go. Me show what TikTok I say what about a year that's right to so I'm sure on the software. Then you have to find yes, there were more Diana when you pen drive near the Asenia. I'm out with it near to be a former to do no answer to Atima and Seminole. Minton, etimi pabwa fo ebeboa ni ya ye ne ya che mintimi ma ye bi pen but me se me nye biom ntimi de ne se min pabwa fo mbetimi abona ye mfa nche ye mfa nyankopasam ne nche bua fo sika bua me ne nkeke humbom na menye penda topic ni nyina gugu so ya ka bia ne bobi wom tika ba ya pese beji bi wa hakọ egu penda beji bi ko na spread na ko na sampa ne kwa chiri wose na me ye no be some bre some di be kwa koton we de kam na go kroso go preach etimi sram wo so moa wo so a obibi da wo no we invest in the name of the creator na sampa ne ko wo be wu no fe be kasa ma wo because enamoso you na preach you but enamoso na sa we pen drive ni ko di baby bejo waya major real estate major okay Cecilia or see or ma 1 acre 1 acre of plot wow future leaders no only future no only future almost started and idea ba ko say boy sister so mo ko gato shishi wi sa no almost so that class one for we no classroom no mo ko ni go ha dwi sen ka mo ko ni CJH program ka ha dwi class one for be da pra isi wa cha kola bia ko nwa na wa shiwi wani so da wa ka mani esi nesi nya kola head and we for be who say university class you know hello pacho di me be akase free abo good evening. Good evening. I wish I blew. Okay. Every John. As I'm okay now, I'm going to go see Assembly Meeting. I go to the Bobo. The boys in the General Moka. The one year is a group. A group, I didn't saw a much. No much. I was na menka na do we are bobo na boys mo ba na kwa show mo na me do attack mo japa we so quick do bo na wan je careful so do I dey wa se wa brabo mo na wona ha ko bu ti na ko bo na mo asem enti akara bia mo gira bia na ko na mo so chisa ta san don na bo na me me on Christ abani e so no so anyi akuma so ade ma why Pacho udin me bia kasa free wada roma meje so ban kwaje samso hello mami udin me bia kasa free hello meje so wada roma Pacho me kasa free ku ma ajira me chia bre ku mfo nyina Pacho ye ba ho den Pacho ka me pe esi na I pass ma den the so minsi subio Pacho ka kai the book me may ask my dear teaching so YouTube kai Isaiah chapter 16 verse number 10 why yan kai ya pentem ko for line so hello Pacho di me be kasa free hello Apom to say oba dey do me ho ye the boy dey say many bebre say na me sanka anta me wo problem kakra say your personal problem man can with TV so what because your secret is your power
Say a near way be the abetini aka. Okay. When the Yamin shall be brave, it be a poor bit why? Maybe I know what you was some papa be a better man saying in any. But you die, I am a friend line, so now you're busy. Eh, say me poor Uncle Fair, eh, yammy war. Lion, so fret, it's so jam. Disabe pepe tu frame na wa nya bia na de che wo frame ansa be kame ene nsa ntwa ma me nsa ma ne nsa frame sabe mi phones nyina madundum no mesra wada roma to bi so manum na me phone so ama asofo ni bi na wo mo nchen aha ti enyame a mesra wada roma minti bi ndum mi phones a wo bra ma ye wiase nyina ani baako minum mi phones ada me bra me de mo bi tu frame no be kasa sania ese yesu nyanu bi yesu de ma hello bacho di be ukasa free Apostle Pastor Salom ya fama lad mi kasa free down to man lad mi chia mi yoso Apostle Pastor obade so man ya kasa na de bia what ye amen yeso ye ndi wana mo obade so pa okay so na me why amen yeah pastor mo bo bia o ma ye ready a ye be basese ni bobo nkrono obi frɛ fama ne yakɔ na nya ne mpo ne de ye bre na ese pontam because ya programs a wodo mienu job hello pacho di me be ka free hello pacho me ka le sikatwa pacho ka free me ka sikatwa me joso yo vera mas manze ma preaching ni idea preaching at possible na yeso so mi driver tanta na me presente mi di video be o mi kem kami pinya mi tira mi chamo videos via enka mi get ni video one que subscribe o de o fi subscribe apostle coach my channel no what am I cause but come up now so far na ma ni from the media kamete yes people been wa boa me Ghana for be wieche and apostle coach my or ton preach or ton way ko YouTube kokotwi why go bebre almost 320 something topic e bi kwa be kan first time say me come for any topics download fa say te dun ko twetwa bi di ye we obu na ko twetwa ba bi ya asresam na ko twetwa me be kwa bonti me start as a preaching na e ho na nkrofo start ye me ho ye adwuma wo me preaching mu ti bi me dia ne dia me se obi mo me omo me ne ye twa be 10,000 ya cheche akodi di pa 10,000 ho enye di ye bu be 1,002 bese so ma dwene wo ya wogini hello bacho di me be ka sa free hello bacho premium me ga ke free jatre injate okay ichi o nyina okay Pastor, in fact, no problem. I mean, one may who say, "It's a children who are hold up." Yes, hey, I'm about me too. Interested in the you see them in the sorry crowd in my guy. Yes, that is pastor go. Nah, sorry, this is Odia. And today, some of our supply. I saw that I'm calling the interested difference room. And if our supply, and to grow na. Oma fa WhatsApp line ni nti wo mu du be 50 pe na fe ye de ato ye we enkrata so na fe ya be we baby na fe ya start nti cross say are ready ai be ba na be body sisi ya hello ba jodi be ka say free u ya body sisi ya ni enko okay hello good evening yeah good evening ba cho me u di be ka say free ba cho me free ebo okay me ba to make money by the way me go preach in there money jo papa me da wase me na mfo ye nke mfo kwa ya me go preach me kwa jisi na na ayepa bre sponsame so pa me money na the way me preach money jo pa amen me so pa me da wase oba di insha be bre onyo akwa so ade ma
Bobo. Tamale. Yeba tamale. Yes. Obuasi. Yeba obuasi. Brekum. Yeba brekum. Sunyane. Techima are ready. Seribekwa are ready. Brebieni are ready. Enchi are ready. Asenkegwa are ready. Takwa are ready. Asimfoso are ready. Mankesima are ready. Akosumbo. Bogoso. Hohoi. Ho. Nkoko. Enyinem. Eyirebi. Okay. Nkoko. Yeah, Nkoko. Chifu Praso. Commander. Aguna Swedru. Aguna Kwenyaku. Afram Place. Agogo. Wasekropon. Ejisu. They say we are living here. We say dom abo mo ho ano a ye beko sisi ano. Almost 30. Nkro a ye beko so. But you didn't be a casa free. You so baby a wono. For WhatsApp line. Yes. You check krona was why we won't say chromo for no adosun. It do be 50 pet. AI branch it say be ku say do. Hello. Tumamojumo benivo. Yeah, Joso. Ibancho madise bi pa ba ko ye anka. Wo ye nti na ka quotation no. Nanka e ba wo pin so a. Na te ni bi ti ma quotation. Obanyi na nko gina so menche ade bi wa. Me wako adwa me gina yi. Me tie yi. Me preacher quotations no. Egu mi tirim. Me nchocho mu ntata so. Eti hu se sofo bi preachi na quotation egu eba weni so a ono no oba no atwetwe quotation no to dia koma NCR no eti ono ko tupe no eti o ma prepare nti eya pe na beto so na me ba no mi ni quotation me magbo topic de but quotation mi kase nyana quotation here dey eba chief Kodaroma eye eti ba ni dey eti yesu ye no nanka eri anaka sin no ma bi wo so na nka obi su gina dey e no ma prepare dada Mr. Wadaruma, enye me kase no be gusu. Quotation say okotu. E pa choko YouTube na ko twen wate Mr. Wadaruma. Mr. Edia unu se gusu nyen se fie no de gusu. O ma prepare dada, we se de bia me bia o mu de anu na gusu. Me number dada. O mo dada nyen se me buy no me de buy. Nto bu ya pe no mo pop na no me de aba. Mr. Wadaruma. Ye bo pa ye se oba de ya domo a. Se me point o pa bi sam kwaji se me quotation. Fa ne se ewra bi sa quotation bi fast ma de me ba no ma choro. David Obisa na okotu. Eti munya botrema me. Obade adomo a na ye top airtime ni bi kan wa me be pon a quotation me preach we sande on be betima church. Ye be betimi din na den agusu ama mo. Mesrawo. Mesrawo da roma. Nya botre. Asofo ni bi na ye sande ma no. Yeah. Omo na ye. Padi asua. Omo a. Brabetua. Brabeto airtime ma me. Na asofo bi frame ya me man quotation a obetimi di akwatwe crowd. Ope we Mr. Wadaruma, mi kotu a, jira mi kotu a, reader nisu kotu no. Mr. Wa, momo ame, ni intimi nto airtime no. Minimisa wo pe quotation no. Mr. Wadaruma, Mr. Munka krakra. Ye kwa ya nimu na nefe, ye sisa ni munka krakra. Nyem bia, mi utro quotation mame, me tro di bakra, mesa di bia, nye ye, Mr. Wadaruma. Awu mi wasa preach na wawu. Mi jaboti preach ya, quotation bi pe mkura me. Very. Mi preach nyana quotation ne ba. Iti Mr. Oyeba yen wadjuma. Why? Me don't say. Hello, Bajo, di bebe akase free. Hello. Yes, sir. Shalom. Yeah, shalom. Oh. The Bajo, we be too much on the yeah, too much. Say, one for Saturday, some Saturday, some one year. Me Bajo, me nye who preaching here, Jesi ya, me se mo weni now, no one goes with him. Me best topic in down. Tupa me preaching. Koko tie man made religion against the creator. Obe hu jira bia why? Obe hu smoothness level. Allo pachodi be bia kasa free. So man made ma hu. So you are ya we Islam. O chira on so mame. The na kaga kradre ye no so no. Akwadro ye ni san bebre because they say as an academy quotation is a mature bro that the quarter ikra so then so no mika nipa no one set pen washro make us say you no pen now or
once you do the best for pen or the work or credit. Eddie, I was that. Oh, Inti, Mary, but tell a woman, Emma will be my yes, dear. Now, oh, no man into your home. I mean, fair ye natural, or can't, and unti, or can't pass that king and not also say possible. What else should be? Into Umudia, more money, how the one repeat it, but to Mura no one to mean for a year or repeat the bed. Now, no more at the better. Umuma Jumane and Conquer, how Mommy and son, your papa, my Medawasi. Medawasi, baby, Robert, the Ishlau. And if you cry a quotation, crowd, TV for comedy, say you go to Quados or Mundbeck, oh, man, and Nassau. A toss will be your official. And this way, we're very day. And yes, all the big goose pet, or the ultimate fan petitions are. A toss we have for baby free so. The fan petitions are, it to be Sawada Roma. Timmy go to pet, no, so I sense is subu, Miss Sawada Roma. It is a Facebook who put here. And you'll be or MCR or no, and you call Facebook. Ha. Hello, Bajo, the maybe I got free. Pacho Medina Mohammed. Major Mohammed. Because if you come out inside, the chair in San Fonia. You're so costly. Yes, I did our share one day. And you said, oh, I would tell me. Amen. Dear, when you go on a man or when you go on a gen. Amen. And now when you go on the right use of Christo, a wife frown. Amen. Or what I be the mom. Amen. And I do the audience, and any family assurance. And the credit. Obey Jumana, I could room sometimes on one rather than okay in the papa. There was also now rather back home. There was more by your case. Amen. Obama was if when you now had a sour number and has some power than them. Amen. I rather when you want that. If you say, Obey your boy for so Amen. And then never hate it on 10 when you go upon after obedience. No more. You can't say, what any chairman young coupon. The when you go upon ye solar, a drum tempers or soul and numb up some if you would the one, yes, sir. One tongue could do, and a one tongue in Chenamo opi. Yum on young coupon has some put our walk. See, Tom Maya was meant to mean, yes, sir. Or so any gem above when you are jam or any. And my miss many Saint Cremo for unite you. We give you a yet sacra. Amen. Amen. Christo so. Amen. No one and your quad. Amen. That preaching way in it near Ghana. Amen. Nanado, Mr. Unfunny. And to Anna Nanahu. Amen. Mr. One, yeah, there was it. Mr. One, my dear, there was it. What did you know? Meda or me don't hear as well. I almost a chance as so about the inshalla almost about me. Mamma, and Crook Mamma is as soon as body at Dumois. And you see a real film, and you'll be out to see a body drink the celebrity. And your bush for crab at Tata. Aye, yeah, that was about the inshalla. Now, Miss Mark, why you man so. And only idea living hours for my woman on it, and what gun in I press some assempan. You say, Ayo, when we say your bass at night, no, a can't dig it. No, when we are Yahweh, or by the inshram. More bring your quad be rather. Hello, but your dear, because of free. It's a take what? But I don't know if I say, oh, if I am part to my feeling. Eh? And part to my feeling. Asante region. Santa region. Okay. 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 Meet you, whatever. And the person who can quotation, I would say, the great, you know, you who need to know a full cost through a young coupon, every year, a cut. Naka, what about there? Basad Yashi? What about there? Me say, you see, you know. A cosura, you know, when you see a full cost through a could do young coupon or young coupon, say, over me a bow and tiny wood. I was slow. Aye. And your jaye.
nyame adawroma bese bosume mi ensani de menum bida oh ye do ba ade ase ye do ba ade ase ye do ba ade ase me do ase menum bida ye do ba ade ase so watwe ho afiri ho me eno ana me huni me namfo bebiri ase we bi so awuom ade ba kwa me da creator ya wase say me kom no man wuom ene topic no wani so nawo no ankoso ebiri akoso mu a omoje omo ho anye den enje me da se asempa no esesa enye banchine body ani ba dikugwe asa kwanche no nyankopɔ friend ma o manfo e fed up was anima no allo ba chodi bebe ka free mesa kan ma bi why mesi so ma bi why me jo rubber de cry ma ya me jo rubber na ma mesi di on tibi sa kwanchire we die akwanchire me so me di mani we umpo ho asebe wa wotwe no apu agum de be na wusie ni nko go wusie ni konko ade a e ba kwa kwotwere obone etime ma ne chance o chechira na ade ato mpase o de to mpase so a make sure say wo baby enko lose no akola bi dipanye bi kotue bi wona mframa ni pie nko ade a wusie ni be kotop eti twa wiye obi ansi ni wa wusie no otwe a opugu fam kwa ko afiri wo China ko ye eye wusie ni ye wo dia yanka quotation ma no I just 65 verses number 5. Kasa twa ho. And I na dia bi mu kan utu no 40 free oko. Enkame. Jawasam. Na ono kra ono hwiwe na ono msigre de ho teche wo a wo kasa no. Ye ni me hunu mi wusi. Ebra wusi ni fi hunu bantie ba. Oje de nyina no. Etwere manim. Etwere body wonanim. Me so menye ko. Wonye ko mu da. Metia wo so ka. Eti wo afiri wo nche ba ya no wusi ni be bodi se mi wusi ni be mi fiatinga hwini na me ba. Yes. Ebe bodi ne budi a metia so ka obetua so ka ani metia ka gugu obetua ka gugu kum to bo wan so ayede wawu obi abọ wa masabre moja kra yeden e die kire ba entese wasi wo kwa mu you are dying slowly won ketenkete eti hwo ye twu firi wanye twu firi kra anya ba de hu ye mabo amen hello pacho di me ga kase frenya kwa manani hello bajo di bebe ka sefre wadawruma we de ko se atiko but fa chain enye ya mentun kai wadawruma mentun kai yem fa last one hello bajo yes bajo bana na yo St Anthony yeah na na amiti you hey baba mi ma bro mi my friends am jaku gwara ba still me san kan o friends o ba de ya wala ya duma me ta kan ye o line ni an ka se mu e shishi ama line na shishi ama we samena cry me de phone cry samena de atu me de atu support de gwara me ho yi da me ko asem na o kan di video oh ya so o wa de ya wo kira papa oh yo so ma me wa eni ti na onyomi ewradi nyamie mani da wozo asia meti mini obia meka masama kire ewradi mani da wozo papa de mani da bo a anka mami a mi so beji jemi a mi twa na ba ya wodo no koto mi anka won ga jemi ani 6 million mani na wonti kuma fu ene mi o ma basa e mabu nga ba isi elohim ya wala sema anka tanyo ma we nyina ye nkombi papa mani biro mani biro papa de me nka tuja fonya dum ana metimi ahihye ma ademu di se nya wa hihye awu kamba buri aye tiase na mabu ya sesa ye mfi nyama fi hu a anka bisi anka ne akoso nya di nyina na anka wonti obabu mbebi ya anka wom na mmoma na mze ye kan asem na ye ntiase mfi no na tebia ye nenam bakire elohim ya wo hira wa papa on shira so why onye wakoma so ade ma hello pacho di bebe ka safri pacho first ka safri ko fodia icha ko fodia foja ko fodia o branch o apostle ya dia papa oba de na ya de aya de we we see preaching Ghana so fu nyina pechisa nkanyenzo mo tonkuto ne ayi agura mu nsuo yi ngade bi so mo trabayifu nkuni ade abayifu nkuni obato ya kokopie hele ho ane omo na heaven ho bayifu ko bo mo dia bayifu nkuni ko sia yi so ho no omo so ho ya de pa ya na isha nko so emphasize da mo bo ade no
Ona na metumi so di odumi yen. Yentimi nkwatin da biara da. Hello Pacho di me bia kasa free. Pacho di me bia kasa free. Menti wonka ye wadawruma. Oh, kusa. Okay, the book of 1 Peter chapter 5 verses number 8. The Bible. 1 Peter chapter 5. Verse number 8. What was the Bible? Me quote to ye. Read and repeat. Simple. No, I try. Musi osoye for the coin. Was he see osoye for the coin? Mumani na ho. Bible kasa. Was me ye ni den en na ho. Na mo nwen. Na ye nwen. If some time for some. If ye time for bunsam no. Ona me se jata bubom. O hwedo benya na mane no. Opo bi di ahyawa wini no. Opo bi di krono wini no. Opo bi di ensa wini no. Opo bi di wiya wini no. Opo bi di hanta wi opo bi di krono wini. Opo bi di nyinsa igwa wini. Opo bi di ahopo ntimba we bi bre. So we yo mo ni now. Yes sa ba tama niem. Hello Pacho di me bia kasa free. The Pacho mi kasa fi afie nya mata iko. Echi afie nya fo nyina. Papa, that was wrong. Which house, mommy? That was young. Amen. I am a guy from Tara. Now, Papa, well, I am or how could you number 7 person? Now, in the Tabami Fair, person I am. And your meal, everyone, a man, where cost number, sir. Before near me, let be about Fabaku ye. Now, be our friend, I mean to me, Jabba, couldn't your day. And to ho Mr. Wadawruma Dakro unsabe kame. Why? Money how Mr. Dakro unsabe kame. Why? Me sure cross we TV to cry and none that one's a kame. Why? Facha me. Hello Pacho di me bia kasa free. Dacha kasa so Wanko. Yo mi chi of Wanko fo nyina. Pacho me tie watch nene da menyo. And yet sawadwe ne tu ana mo ntam. Yankupon shira pa no masisa wonyama bibiri ho. Amen. Ni da wase wonya waya mama ho. Oba di shira no hwe oso no nyama. Amen ni se benye sika ma ba wona ase ma ba so yankupon. Amen. And what is kabe now dey ba ba so me. Of Wanko to your branch of Wanko you be opokuase. Wait be opokuase. Yeah. Hello Pacho di me be akasa free. Michi asimfo sufu nyina ye ba asimfo so yeah Papa ya that Papa na you say there what be ya journey and see as you new say be ya nam there na ye na machiri na ye na machiri papa say ya be say le kondemos ya be na ye nya wajia no ye cheo amen yeba by 2 weeks time no na Papa our topic we know today ma weni now and religion against the creator okotia obehunu to share that question that memre dem ba ko krama ma bo repeat ba ko bi of your chere ko e find the flying scroll eni homa bobo yetu behu eno hello Pacho di ni be akasa free Pacho me di manga me kasa takrade mi chia takrade fo nya takrade o branch o okay your question tin Pacho apostle yes sir Yankopon shira o papa amen in bi wo wa yitwa so a ansa na da so this is egu so na asofo ne twitwa nwie bi egu pa na se da ye den aso wo gusunsu mani nyina fifi me da wase wakanya nsasam ni nipa kwa okasa wakanya nsasam e ntwa so in real wo Ghana ha dos be pray leaders bi subai aso onyankopon mama wo de bosu bi egu so amen o kan professor o se gon se be jenkwa ana e be se no wo wadu ma se be bi de du ajenkwa boa ya we ma no me meka ho bi amen amen na before no mo de kuti kwan be wi di pardon na amo mo enyo mo ho wo Ghana ha no ya wa e che omo
They say, baby, what the outcome, you see a friend, a friend, and could be a Kobe Kosia Baku 25 cities. A careful woman in the Hopapa Ghana, a deep for the woman who come in the Pasato, 18 with the Abujano, or the woman who be out. Paso, Yamin Shirao. Which sounds, mammy. Which sounds, mammy, no, you are Kumaswa, dear mount. Nobody Nasi. Nobody Nasi. Hello, Pacho, do you make a free? I'm a cat of free shaman. Which are shaman for you now? Yes, sir. And Stroma. And Stroma, and Afona. But the way I'm Stroma, Amen. Yamin Cow never come for you now. Amen. What for so often? Yamin Cow was Busia. Amen. All fat craving, Japan was the time. Amen. Papa, Yamin Martin, Yamia, oh, after phone and come green here. And correct. You will leave them. A strong uncle, young uncle, and count. Amen. My uncle, and Papa, let me prepare in Fiera. Mamma, baby, amen. Ah, so I can say more. But in Shroud, you be a punato. You be a punato. Ah, I can say more so get a pen and it tear to Ira. But who tea? Hallelujah. But hello, dear, I got a free. Young woman on ya, man, only for the war. Pressure, but your dear, I got a free. But your sabre, so my son, kit will be in boxing na me banka waboa me se me nkwa America me nkwa Brudi La Hoya na munyi sika ni Ghana memoa e na ka no kro nya boafo me na mani 0242327172 ena gu mi di na se no kitua bi enso kakra bi abeti bi dia support nkwa gisa de be no wo cheno bo ade adma metimi aden aba na masandi for frabrew me nya one way preacher opa ko YouTube na ko me preachers ago almost 300 to 400 topics. Nya dia me betra so ba me kasa ya me de manu be kasa yo bia with quotations anya say ye buruburu so esi asam na ngasa ye bompa yesu fro ba de say man asam nkoka o de ba ma say nya unya nyansa hunu say ogbo abo ani bia no na ahye sudi e dia flower ye dia komo obi no say nyansa na unya ye no e na ka refa bible na ko bible no mu a ka benya asam aka kire obi upedi odi be bu nipa oba de hu mabo wonso omo wani so nyadan entew mo ni so now no Wanko so yem hello Bajo di me bi akasa free kase friend ko sifa the don na friend ni kase free ya so ma so me you apostle yes sir who are onshira pa onshira unso mame the damas asu sign pa amen ya you the damas me de say ina abatet like amami mami munye bishe e ko amen ya pa me say ho modi no akọ picture amo fa WhatsApp we no na ye hunu because even my preachers na di kako asofo na di kako ansa na me di akire enti no mudu we ansa na fe yakọ because e kwa na ekotua dan ka asase ni we ahon di ha enti na nkran ye ready you say ye be ko no and ya start bobo tine no me pacho udiri we bi akasa free obijina so udiri we bi akasa free mo ke tafi ko say pacho kuma seva da ba cho ka banda ma san no ni ba cho ba sa ka ma ta ne ka okay da cho di no pitch no o se en ko fo de ri ko to so ba pe ni ye fi hu ta du ni de ye fi hu no wala e bon pa no ta ko so na ne ta ma to pe amen amen ko mi statishe wa se na ni mani ko ngura ni no amen. Young Kwaman, where they miss Ramo, cause Munchaso, na yenyo na manane, preach your radio, TV, Facebook, YouTube, me de boa mako 5. And the Kumanoma, me de boa bakukum no man, and boa bakope.
mete one place ma chemi hu num hello Baba. Hello. Baba, Ubani or Eva US. Yeah, Eva. But feel me to catch. Pastor Mensa. Amen. Okunie. Asempani ni. Enyumre su jinja ni wasempani. Papa fama womo. Amen. Nyame asem nsu komo didipa. Abba. Papa wiase senkobi abetie apostle OKOH AGYEMANG living hour of woma. Ene mu amutie papa. Mamu ntie papa kwan se bia o kan asem bi keke. Yentie ni emfa mu aba ne etu ho anamon. Na no sister bi ba me nche madam fu bi na ne ba mo be na metie o preaching. O fem so say papa na utie na mse papa no adan why den. O se ne ho osre na mbusan senti nsem bebrebe a waka no. Wanya mafutu obi ase ne ho. Oba de nhira papa. Se wonye one way preacher. Na da bia wunya nsepa ma oma. So omo so omo nka living your way, they say you're the whole Ghana, the whole world, the whole world. Amen. From Waba, Yamusa and Semno, say be Pebby woman, that she be say Yetiwa, ye bet him dear boy a bra, or body and shone me, mammy, a big girl, or money yoko drone home, when young or dinner quatintin on Fanta chin and your way, a Juma Ned ding. Say or bow and show us here, a beer or crab, bamboo, Yami share your food to a wall, and your papa, I just say, body, I just say to me, I say you, Abra, about the inch you say papa why or the metro papa and no friend the papa and the friend Abra say about the mania to papa and then I say about the inch baby. Hello Apostle. Hello, good evening. Yeah, that was it. No one chirapa any beer will be any our amen. Say Apostle, yam see your problem kakra. Come say beat to me. Shall see follow watch a pa. As I say, can the yati and no one chiri you go sweet to one among pass and a bear yakwan bettany. And Kadiaka me mommy giddies is here and come here a year subo. Subo, young son, I yakaka conto. There be me member has a bear ubinya a sort of pubby amanaiden. Well, corner when you subo problem. Yen Germany for me can be besides and I to me quite should be a more boys because you born on I say binim to me bonus on them. Asuba bonus one them. Yes, so hoka cran. Kobo swimming pool. Only them Jamaican would more baby. Chonfro Waji Assembly dear baby. I want to branch living one. Today, WhatsApp platform. Germany 4 was already dying. Italy 4, UK 4, Belgium 4, France 4, Canada 4. Your branches no be around any branch from here. Into what branches in the Gusuno. To your branches now, any fake branch. And ya dear Gusu keke. Any Photoshop. What? Nana mi kasa samuna arabi muntimasi. Uniska di beto majini. Edu bro da come for paya. Any ye paya there. Try imagine. Ya jumade. Ye na. Oba dear friend ma. Into London living ya London. Yeah. Oh Italy living ya oh Germany living ya oh first Manchester living ya Belgium. Oh Belgium living ya edi fana eni bi wo na wa ma no ni afa na wo France wo USD I wo kra de bebre New York New Jersey Ohio he na wo oba de hu ye mobo no Israel na na dum nya kase ma ne ma limi ya we no watu se kodie ono ote asefo no wo yi ni mawie ye bre mu na Ghana has was start hade ye ko be 200 branches oba de Israel na onye yakoma so ade mai Apostle me pecho good evening. Good evening o di ni ba bia kase free I minim se won ye nyame adom ho ye Awurade shirawo Oma wa do menya kese onche chire do okoswa emma wo enhunumu ni nyansa adabi adabe cheche ameyate ase na ewe ebere mu de manfo yira Awurade shirawo ye da wase so se wa me ehunu ekwan tinene no na wo no ma aka de omo edi manfo nim no modu omo koma obunsam no nso wo de wo yuhu wese obedi anim de akoma Yankopon dia Awurade nhyira wo ewe Yesu di mo adom nye kese amen era wase obari nhyira bebre
also. Hello, Pachodi, maybe I can say free. Mati Wunkase Wujinkwa Yesu Christe. Mati Wunkase Wujinkwa Yesu Christe. Uramafa. Amiu enimonya Yesu. Miti Wunka Ebrana Miya Bufra Yesu Christe Nyamiba. Mati Wunkase Wujinkwa Yesu Christe. Mati Wunkase Wujinkwa Yesu Christe. Obama Fawasemi. Amiu enimonya. Obama Fawasemi. Amiu enimonya Yesu. Jimmy, ni avia tsau. Jimmy, Papa. Jimmy, Yes. Jimmy, Papa. Jimmy, Daddy, if I check from my video, the casa free Saudi Arabia. Michia Sadifo, Nina Sadifo, Yawaduma Boamo, Yenana, Middle East. Oh, Papa, me tin say me ana makuma boto. The team say ana was here gume. Nenso mu ahoden no. Erade ya na emedin. Papa ya na emedin. Nenso fi se metie we. Erade di munti. Metimi asori. Amen. Me hwe Nyankopon se wo mmoa me na mitimi nyina. Obobo Papa edin. Edin pa. Kwantu mun sam de doso. So an sha ho anti. Ana mo bia yetutuo. Ana mo bia yetu a amfa ade papa mreye. Papa na me chese me kai de mayiya me kai de mafamu a Nyankopon adom se me da so ti ase a. Amen. Papa na ya seda na me de be manya me. Emfama the creator Elohim ya. Me be matna me ne ti ho empnatwen ebra so sa fedie ya adwen se be ware. Papa be me koda ya wan sorry. Me bisa me ho se nti me na to me anka hefa na mejina. You say you go to send me. Tunga ma be man ko. Me nan ka to me anka ye ge ya fa no wadi. Pon woni pa de mame. Papa me da se wo nsama ade mame. Be man anti asesa na jine. Me hwe Nyankopon so ma me mu ahode na mitimi pa na. Mo so amotwe. Wan na e be ko sisi. Boni yonko boni. Papa nyamisha me hu nya menka awose agumi me hu wo so sa. Be nka ho no hwe so. Papa nyamisha wai. Amen. Nyankopon nya okese. Amen. Ohwe so. Obi manso na wo. Oba de ma ho bai. Hwe hu yi. Shalom. Yahweh shalom. Pastor. Elohim Yahweh on show. Inshallah so mami. On show Pastor Che, Pastor Mensa. And it was so for all over the world. Amen. You were supposed to child. Me jimo so dodo. Asema be rain so de tatashe. Ewo wosa dia wosa. He was members dia mo ba. Na ikudu honhom. Amen. Na onye yakoma so ade emmaye. Menua ba aku de ewi no. Pastor onum chen aponche. Na kwaje semi na ebe koso support. Amen. Na menim so obo ade be ye ya dom. Sana no bi asache but de be na dom so no so be sacha. Amen. Na opie na hini mu a ye ni na ya nyanyeramba na se ofre no wanya yeramba. Amen. Obo ade nshira. Nshira so bebe no hwe so. Opanyini ofre ye no. Body adma chron frame me ametuka akọhwẹ de be owo na otu anamo abaso ne yede mpa ba tanechi no body adma o ma no kwan makobo de su koso 40 years experience na jano odini nebeto taba mu 40 years nyankola because a police no kwan ke bi o ya IGP pa taba mo IGP we need ya wetimi yo. Good evening, Apostle Okun Ajimang. Yeah. Okay. Pastor Mr. Ke Pastor Che. Yeah. Mama Abigail. Yeah. Ke living Yahweh. Asafu beef. Mwele hu ofi jo mo ohanwo. Amen. Ofa ya no no share ngbo wie mo ojonwo. Wote me kume ko nu gbe pe
walk full the don't go here where ya get. Amen. Ngale papa you mo sure chon I told me Mr. Naughty. Mr. Naughty in Lebo. You can just Switzerland. In Lebo. Echencho ubanu we nungwa ajo mo femu. Amen. Agbene hu atafumbi anali ake. Bia ne 70G TV ye digital agbene ye satellite. Amen. Iwo ke Uskando TV ubana preaching ne okwe. Yeah. Ke nibi kulukume fe. Nungwa ajo mo femu. Ni mo fẹ́ mo abo mode ni fiu ikewa asafue ni da befe die onye obashie ochon yowa bi shida ka juma mo fẹ́ mo amen me chia Switzerland fo nyina obade ya wenchira mo nyina tisa for simite won ka che obade ya hwe mo so mame Switzerland fo nyina me chia mo nyina. Shalom. Yeah, shalom. Apa ni the ho asem na wokan. Apa o mesi so ye nya sa futu we bi o. Ye nya obi entu ye fu se de wutu me we na wutu mablufu ye nya bi. Ne nkwasi asem ni jimisem na ye di. Eni ni da ho ama ye nya na ho. Papa sabe jina bia na ye wo sika na ye wo ni na. Kwasi asem nko a. Jimmy ye ni na ho ba kete na papa de nyoma bi kura so sawo saa ni da ho ni mu Jimmy nim na mfofo na ankasa no kura na wo no mo ye du no mo bo sa ko bibira no ibi susu mo ni tiate onu timi atete wo se wo no nim sane no ntimu pia kakra ka wano na o Jimmy no ya weekend bia na so o try so be ba na mo pie na mo pie no try ama kakra ka wano a na ne usika wo na obonim so best friend usika na papa me sigu abi ade e beche no na me boto no me de nsa ka kura na me ma hye me sai kwa me ntimi ni na mabo akiri ahudi aka because afon my senu na ye beche na me se suma no enso kwasi asema ko bibira nso mi papa na wo hwe biom sa be frame a e be sa akọ ibisu ani atibom pa woni no fa yonko sem bo akọ be fro ni akọhwibira no obema otiso abrabo ebetwa akọ ati enne a papa nka ye ni adahuyi a wutu mabnufu a na ye ni adahuyi papa sabre so no sika no so emate se face no emate se face no ya waste your time ni na waste sika ni na ne emate se face no obade ebetutu na obade Israel se wonam showa mizaya dimu na wutu mabrufu na ewibre wo twedom na Ghana funi na tudi wachi isi akuma se baby biara ajwatum amen bia the TV tudi 7DS TV amen isranka ne enimonyam 2 million wodene enya wodia amen icha Pastor Francis icha Pastor Samuel munyira bia bebe poku mati munyira beti kase free kumase wo asafo branch obade inshallah yawe inshallah papa enye ntimi ana ho ntino enyoma bibre ana ya hore anya hwe but isi adi wo wade ha sa dos no watutum obe opi do for frama sana yawe ya na ade ha hello Shalom. Yahweh shalom. Apostle. Yes, sir. Obadi Yahweh. Onshira oneso nsempa odi aba. Amen. Nsem de bia wohwe bi begu ye ne ase o. Na akahin a ye ti no. Asam ne yofo. Aso na ye ti no. Se de be ye ne yofo. Bible no se munye ye nya asam ne yofo. Ne me ye asam ne tiefo ewire fifo ndada ye nkra. Asam no agidifo a ye ti Apostle Kwajman one de obade ye wo de asem na soma no one na boafo Pastor Chambers na mensa o mabehwe ensem na go but aka me no mienu ensem na wo kan yen kura ya beji mizaye di ayedi obade achi no ye da so ti sa fi mu ye breni so na betrema ko si da be ye breni so na
to tikris obe betreme kusi da ben betreme kusi udem ana betreme kusi da obo ade ndo ba ye show me say be pi ni anu ye ben na ye be yi ama obo ade ndo ba no edidifo de bia me quotation ba ko aka mtinum Philip 2 verse 5 as mama adwena e wo ye show me say entra mu biara wo ti mi say ye ho say adwen ben na ti mu adwen na ti mu no ye show me say adwene senye ye show me say adwen de and forget yen sanko ye wiase amen ni yenkodi de ye hia ye ho say ye hyepreko yen sanko ye wiase nkogba adwaman o Kristo yin ti aso dem say the apostle can atry and say ma say twem odi atura no hu pompopo papa ni bre oboade ye we nka wo ne waboafo pastor Che pastor Mensa ho aboafo a mobo apostle kwagiman ne de bia lode nkwaji sema emu ye hwiam e de bre oboade mba mo so o mama mo mbotom enwi de bia le da living ya wasafo me biara obi biara obo apostle kwagiman oboade na nkase hu bibia mobo papa mini oba Betty Holland or Ghana Sisia Betty Utiemi Betty Abagana or Isaac Betty Abagana in Chiafi or body or Echiao Sabato body on Ancasambo Hobine or Medivia could no mangani biano for Betty Abba Michel Germany as a for Menina Italy as a for Menina France for Belgium for Edanus Mr. Paul michiamu nyina ya michiamu nyina michia Mr. Ama michiamu Canada ijapoku body nshabibri US ya Mr. Prince Mr. Ernest michiamu nyina body nshamu nyina we de yemfam bibia mrewie omose me bre na so medidi kuratra momfa ncheme body adu achira me to etam me ba me jebia aba mo say on peje me braso oba de cham bebre no anya obi akoma so ade ma no asempa na ba onchen asem ne say Wani now Wanko so yiri se wutie mi a bebre we fiase a eni da ho ni honti bebre hwe me nne adwuma bibi na nko mo gina ba bi pa eni da ho amenti nti nye bebre oni passe kire mu a enne oba de na me so ka kire wo a Wani mra ho so hwo ho yi enne ne wadom de no nkwaje da waji asem ne du fi abo ho mpae ye de WhatsApp line ne to so ba bia wo no o seni haya no ache kura o free so ye hunu san krondo do pe na obari adom pe ne fe ya start ne ye ba kro so na ye de asafo ne bi ba no wanya bi akọ na watensempa etua na mama bebo wasu watimi abo brapa na wanya nkwa ma okra da ache obadi ehwe so wanya akoma so ade